abomuno obeji ato ho ana wontumi enye abrabọ na yebọ no eya pinisie last na me kire wo bebi na me kire abrabọ no eye sunsum enti ade bia wo pe bia no obi so epesa ade no na abrabọ life no ebe mo wate ase se me pese mi hu se ade we ya wo pe no you worth it esum mo ma ana esafata we se me fe ma wo me de ma wo a obetumi ayen ahwe so yie esomu yie until so be prove ama abrabọ se ade na wo pe no you esum mo ma ana ehu hia ma wo ode ma wo betumi ayen ahwe so yie no there's no way obeje mu de ama wo because me no ti he me pawade a also pawade obi so ye na e pawade and then na di adanse se won saka wade na awale na open esum mo ma wo obetumi ahwe so yie kuramu yie until so be proving life say indeed what you are seeking from him no it worth it no when sanya den enka enti say odo be ma wo a obeso wahwe odo be fa nema bebre hu say ade na som bo ampa you will be able to fight for it nti odo ma wo a obeso mu ye hwe imagine say yen hwe iPhone ya be 17 ya be na obi atobi achew na me nso ma ye dwuma etitimi mborem a struggle ato iPhone no a me know me and when I be value need the first. Near my braton. Near my braton, very good because we show how near man near me frame the way I never me see a penny edinya. Me money then a few cra anchor. To me top protector na me the iden edia me pese me nkra no ndu pempen so bia me hu se ade na ekuta me no esomebo sa na ye den abrabọ no ete enti ne ono wa mre na obi atode ama no no eya no ntumi eden so we ta na pe me hye nkran se ade bia wo ye bia no esan se esom bonti na wo fa ohaw ne amane mu tokoso na ye memma dia wo fem no frustrations ni ehunehuna na ye den wo fem no eno no embu wabem enshawa es entwe mfinu wo se wontumi entoa enkoso na wonye biribi esie ma memfa nko kyerosem ewo Judges chapter 14 verse 1 eba very maybe a friend is Samson ohu oba bia na odana koma so enti okaka kyere ma me ne papa se omunkono mkwaji oba na ye den emfa no ema no ewo kuro bi efa ne se Timna na ye katimna na ase ni na ne se portion ana wodi ayede ama portion allocated ayede ama sa Timna ni na se no enti Samson no wehu se sa Timna ho no eho ne oba obetumi enya wehu oba ho no mu a oda na koma so osom ne bo a oso ne ni ode ne bobra ebeye yie ne ma me ne papa ka che ne na wenya oba bia we ye kuro yi mu wo frefre busu mu anwale no na wo kwa kwafa sa oba no ose ono ana me ye dem pe emro mutu ana mo se omukwaje oba no omunam kwanso mo kone prekope na jata berma bia kakra ba bi epie ye na bible met ya se nyame ahoden eba Samson so na wotumi eto sha aboa no so eku ede ne sai de eku na abra bibia ekuta no se Samson emma sa aboa na wapie no ni hunahuna no esi ni kwan a ka oba de na akoma so no wentumi ayeden ankofa na nane maame no ni papa no entias no musu ennim se verse 4 no kire se onu Nyankopon na wahye akwala ne se wontu saa na mo no na Nyankopon epekwa mefa so a obenam Samson so edi atwia fa na tanfo so enti se wo ko ha obi mu a hwehwe Nyankopon botaye a ewo oha na ye de wokom na very important ebia na saa problem na wo fem no Nyankopon ewo botaye bi wo mu so benam so edi aye biribi edi agi biribi ema nkrofo bi amadaache bi saa nkrofo no so etumi ayeden ebenya so mfaso enti sa wodwen wonko aho na wo be selfish now okay say because of their me fam ntime nko biem na matwe asan a mehu say wo disappoint abebirimu ebinimu omo so yeden ewo ekiri enti menhwe dia wo fam no tokoso emadia amanfo eye nsem wo moka abrabọ no se de ne wo esi apene ohawa wo fam no ehunahuna ma botaye ne nisuade hunu a esi wani so se ube achieve no ube gemu ayeden ato ho bibia besi bia no ewo ne senti enti obi bo no nwum so se life in this world is a great struggle both for the young and the old abrabọ na yebo no eya apene eya apinisie bebre ewo ho ma sa apinisie no wo ho ma enkwada eni mpenifo inara obia ne de emom se wonhu na wonnim botaya esi wani so ene dia wo pese wo achieve a umma dia ekoso no efem no ehunamuna nti anape mi ka kire nia office abrabọ eni ni endi ni yie nia biribi ehunahuna no de bibi esi nani so
opese or achieve ya bibi enwuna no obi etu awale na mo bi a this week next month ana month eda ye nemu opese onko wura awade mu but otete dia esisi wa abonten amanfo awade mu a ebu na bem amana koma ye den etu me no ne ye den embu babem mbutaya wodi wura awade nemu eni senti a wotu saa na mo no na emma de amanfo afemu de amode ekeka ne tete wa abonten no eno no emmu abem na wontwe awade no emfensi nchen wonya ebia no no mu na wonsira beye den ebepie yankopon de oberempon bi eba asase we so a ebenam saa awade no so na etumi ayen den de aba but wuti di yankofo kanchi na wugaya ebia na saa oberempon no entumi amba tane pe dia mede ma wona hye wonkra ne say don't let intimidations and challenges to stop you from achieving your dreams. Ibompa ya mo bibiara otiemi. Chronica Judges chapter 14 verse 4. Osani yame hu me den eba Samson so na otumi ejinai. Anape me bompa ya yame hu enkata wo so. Yame hu den enye kese ema. Ade bia wo ye bia wa hu den apem no. Yame hu den ya mesre de ama no. Enhye wo den na wontumi engina entwe fa so. Na wontumi enfendi sade no so enkonim. So wa hu den asa mesre yame hu den edema. Yame sunsum ni tumi ene ne wosra no enkata wo so ene dia wo ye biara tumi biara a esori tia wo niema ma entumi enkoye no enam yame ho ade tumi ne Jesus Christ ni so ebre na se yame enhyira obi biara wotie me yame enya wo kase na wotwe ni na enye from ema me na ma no eda so a 0546 83 4164 0546 83 4164 nyame enhyira obi biara amen ami yo Reverend Afano pa yeda se ene unkra hyesem yeda se pass ye ton safro ba ye enti ebusua ye sempa eno na Reverend akan Reverend se ne ebesi wo abrabo mu bia no ema eno entwe san enti na Mama Esther bo nwumi se ne ebesi wo abrabo mu bia no ema eno ensi ukwan esanse nyina ye kwan ne so a ena wonam na emom na wo se nyankopon enso wo nhwansa na ohun se botai no de udu hu a ana se nia opa obo ho pai no ebedu ani so a ana se bedu nsem a obetimi abo ho ban Reverend no pa yeda ase enu nkura hyesem yeda ase pa obanyansa foso wo bunu bia won kana asem ze mafutu sam kakre wa so welcome to Tuesday morning. Yo coffee oh my ya woman oh man ya mama eni baby akọ wacha za ya waren. All right, Tempsia yanku anim na yemfa ye newspaper headlines jumadi ne nto aso emfa emao na abusuafo ni nyina ewofie ha are na ewofie ha na akosua green no so ewofie yesa mamo akwa babiom na no payi kumi yesan so ajo so achia yetifo nyina na no payi ade achi yaba ampa na maba mo de den na ba ye nkoma hodwa be pie mu o mai mu nkomo ne de doso etifi atoya na afo ne apuye ena yatwi ena eja wu bese o mufu asem kroji ama okenkan ni Irene ni ekobesi tofa boni akosua ye ba be boni tofa na yakenkan e de ama mo nti Irene ebe shase na chese ya bawura mu a enesa. Okay, so a good morning again to our cherished listeners as always. I think I've been well introduced by Greno. Yes, Irene the Quao. Yes. So if I'm beginning with the headlines, then let's go to Upper East region. This happened specifically in Garu, where 4 people, including NHI, a staff, head teacher, and chief, killed as gunmen opened fire at NHI office. That's from Daily Graphic. Not just the Daily Graphic, the Ubon Kratano. Ena ediaba Daily Graphic say ukopiemu ewo etifido mantemu a enipa nan ena enei watu anananom ewo ensiedo ewo National Health Insurance Authority for akache ni nyina ne se etututu bi ekọ so ena enam so ema eye NHIA staff ya wo bi onu eye adwuma ewo ho ena afi so
headmaster ɛna nipa bi nso ɛka ho ɛna afei nso ɔhene baako ɛka ho asisi a de tututu ɔno kɔ wie akyire no saa nipa nan ato anana no ɛwɔ nsie do. So going forward, stop pampering Galamsey operators. Pursue them. Methodist Church President Bishop to government. Daily Graphic. Daily Graphic kwana nso ɛna ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ Galamsey ho nsɛnsɛm a atape ɛwɔ man Ghana mu no ɛna yi wɔde ɛto aban n'anim sɛ eni kwan sɛ wɔgyegye enipa a wɔfa kwati kwan so etu fam agudi ɛyɛ Galamsey no ɔmmɔmɔden na ɔnti wɔn mu na wɔn ntumi enya ɛyɛ Galamsey. So still on Galamsey, Western Regional Anti-Galamsey Task Force conducts operation along the Nyong South Forest Reserve. This news is from the Ghana News Agency. Okay, Ghana News Agency enso enede ensem yaba ya okopie mu ewo atoye mantam mu a eye enipa bi mu a yayi wo mu ana ban bofo a yayi wo nom se wo mu embo eye North South Forest Reserve na chese ekwaye a eno ewo Western Region ana sa atoye mantam mu no enipa bi a yayi wo mu se wo nom embo ho ban no eneyi wabomodin atabiri won niema ene won kuku no won kaka ya wo ti enipa wo mu nam kwati kwan so etu eye form awode na nsem we Ghana News Agency ene de buy. Going forward, let's move to the Ministry of Education, where Minister for Education Haruna Idrisu says school placement system not working well for Ghana. I'm reviewing it for credible alternative. Also from Daily Graphic. Okay, so when so chrono free Daily Graphic, eye oswafo a wo hwe eye adesua ho ensem so onimanyamfo Haruna Idrisu ena nei wodi atodwa wo kire se ubepiem ewo my Ghana mu a eye ade se ye school placement ana se school ahodo no a aya empempi ye mofra ne enuan mu yi no a ebewi akire na ye de we yato we de we yato ha no enya ade se eboa ewo my Ghana mu papa nti wo hwe no wahwe mu yie se de ebeye a obetimi apekwan foforo bi so ama empanimfo school placement no wonum etimi aye ne yie. 32-year-old fake police officer arrested. City Newsroom. When so every City Newsroom, not just over bia, one on why and who say or ye posting in a year children's when you posting in a where the Enfiano Edria some unit 32 year and a posty for a sonny patch. 2 suspects arrested over gold smuggling, 2 others still at large. City Newsroom. City Newsroom chronoa and I kasa same way. What should I say? Any pamiunu and a posty for and saka woman in say one smuggle a year gold. Not just a year for quite afa o mayor tico. Eddie gold appear for my Ghana. Ya wonum empia tax anasa wonum enye hyehyɛ ya sesi a efa emra kwan so aposifo achi emumienu so de okwaduro wadwane. Self-styled prophetess gets 5-year jail term for stealing. This is from Joy News. Okay, when so Joy News not just say mami bi a wono no aya no ho say wo prophetess anasa wo ye difo ba anankomhyeni ba eneyi aposifo ensa kanu a ye de na kogina sem de bia di na sem mu asesei yama no eye emfie poli enum se wonko no nkotwera ban kukum na wonsan ensom enka ho. Moving to our last story, ECG and Gridco has planned power maintenance on October 21. Daily Graphic. Na chere se eneya wo bepie mu ewo ye Daily Graphic so akachi a wonum chere se eye enyinam nkane a adwuma yekuo no wonum ene ekuo bi a womon so so ehwe enyinam nkane a apom nkane a eso ECG na Gridco na eneyi waka bomu a wo chere se ene dedue ya wonum eba beye nkane a ho nsiesie pa. So these are the stories we brought our way this morning. But you know what? There is one of the stories that triggered something. Okay. That's a 32-year-old fake police officer who has been arrested. Now, because why are they nipa cry like you saw nipa shana say we put ourselves into situations where all the time we're going to find ourselves hot. Here lies the case that Grino, you are not abayin fa we djube mu ye say asemu mpe nipa na pe no asem say how asemu mpe nipa no but they be akobi pe no asem no yes apepepe because atane che say and when I followed the story no akoye say yes ni bra bia we free na tade
And I'm what tamashe. o didi ne bra na adwuma ho ai And only maybe I didn't see it. Independence Square Saturday program na moko. oh okay e ho na be sie na he And I also ko jine mo. enye shatter first Ye program we say wona ho akwakyere. Nti we kwakyere wa asem say say yemfa say wenya sika class aska nyina say. e ho na be sie na ho ne yetimi hwim obi phone ne passport ne obese ne particulars nyina And yesterday, you know what? I saw a video trending online where footwears. Let me just put it like that. not friend is only footwears and near man na ka ho no Even with the footwear, the maybe someone who say, is it that? How did they even manage to go home? and then a DJ holy be some no mo koro mo hempa boana It was strange. So now your boss, Ricky, and I can say, or at because I see many times people go for this event and sometimes I'm all cry, I'm on share atade. They go and I ask myself, what sort of improper dress are you doing on the streets? o do see improper dress Ghana had the streets for no do so sene yeah did the feel Oh. and to be say the obviously normal No, it's very serious. o ba shatter program I say the way this Just things a are program so now, normal. and one sem be like. I mean, police didn't try to make dream. I mean, you know. So one guy came to speak. I don't know whether he's also an officer, but he even said that the particular uniform the guy wore that day is not supposed to be worn on Saturdays, and again for such events. And what's a Saturday in crime P? Oni madie no oni madwuma na ni so And this is wa fata die no uniform no cry yan kodade o o say ASP Yes. the position na ebo ni mu Yes. ASP assistant police officer boy yes assistant Superintendent. superintendent hey No, but it's and serious. ono abrante ne tam share Now me say me train a quick chi. I mean, just that day. Salutes be for bet no yes massa na ba ne say na say yes massa e na e chire ma ko hu say uniform now o share out that track name. Oh, na this story ne ba e ba ne say no bo so ne panchi Oh, now say you see that it's social media. So at this point you can't and once say no more temps here they even say comrade inspector ni ade bia ya chi ano no wa also or a security guide one of this private inti onim one or two ethics kakra but enshada nya yi inti e chim say ne bra ni 2022 ne bra ni e friend Jesse okay Akoto the name on it is Akoto and no din de Akoto Nelson Jesse ya chi ni impersonator ni din ni from no she ne ye Akoto Jesse and ono no dey say Akoto Nelson na say Akoto ni nia esi hwa no it means your brother ko train ni ne ko train Akoto no say Akoto ni chere say you know it's all right. So like I said, one guy spoke. So the particular uniform he wore, Saturdays I'm on share uniform. But no share Saturdays. Yes. And they raise the alarm. Me sure that's the main reason why that's what triggered the people to. And I mean, so I don't know, different sort of people are going. You might think it's a program like some people were tagging it. It's not my words. Some people were tagging it. It's a program for the streets. I think so. Obiana, how much police officers be Kobe. So to see you dressed in that particular uniform, yes, see my and the state. Now I say, oh, gee, yes, sir. A massa, no, I do fancy in the what is why I check? Yes, a Saturday, and I never said, Uncle, you or tire. What was I told you because your young grandma you could squee. Ye nua bi anko straight mi fa no squat ade ne ahye Saturday ni pa no bi with the uniform me say me nem ntafo bi utimi fa no ba ko fa no na ko try exams ba ko today e tro ma ne nwane pepe now most of the identical twins it's very difficult for you to like know the difference ba ko tro ma ne pepe about it's about no ono ankasa eka it's a no nsem na ko yi ne ka so it could be same thing I don't know nipa like ya pass my home into ya just say unya skaka kwa just ask nyina. There's a just can put a big jar on point. I don't have a problem. But here like the kid that I'm uniform and I wash it. Charge a criminal offense. And it's true. Yeah. It's true. Charge a criminal. What if somebody got hurt in that process, claiming that you are an officer? Just say, na one yard. I know they Ghana. Now prophetess was also then prophetess so said no so na de buy
Oko ya odi biaba. Now- Ya jeli no 5 years. 5 Nti years. ono so eba no anya Now, 50. So prophet is 45. that chrono body for our home. Ayu. Oh, bonfire man for someone such run. Now they would near breakers. Oh, e bia nya se kro no so kofo bia de. Well, what are the story ne ba? Yeah, the story. Say ye will be on ma ochi mo nsa efa wachi. Na sike kita wo no ana de kita wo no waje. Wabo nyansa kro no. Nti e bia na eja. Mama prophetess. No, this one acclaimed. Yes, stealing personal belongings and cash, valued at 27,270 Ghana cedis. Stealing. Ayu. Into way dear, just say. Well, go here. Me tell them say, "Hey, right, I'm make us, me cry, and your prophetess just say, me cry, me dada and coffee." Kafra. Kumi. Onsempa o ire so a prophetess. I say, "Could be on answer him say me a prophet." Kumi. I'm mentioning come O cry. ire so a prophetess. But me age when you own to Yamika. Na ngasa. Atomu. O ire so a prophetess o ngasa. Ana ja me fere na ani ho. Oh, hobby, share. Ordination service, and you know one. Could be ordination service, and you know. Afraid you what you to me say me. Baby, me, Mrs. But the true. Afraid what you to me say me open. Being to me. Yeah. Being to me. So these are the stories we have Okay. this morning. Yo, abusuafo ye beda mase. Nti monkra no so mate. Se mo chirim se Friday upon a me de mo be pre. No, any Friday, I said, please. And Point of and correction. oh, okay. And about 8:55. No, no. I know by then you are signing out actually, so I'll be waiting for you And at correct. the door. No correct. Yeah. Anope beda se. Se enkoma hodo abakrum ha de abre ye da se. Right. It's my dad's baby. Kotwen. That's it. Yeah. Me nko me train until say food scan is not very much CC so na maje. Iron ye da se. Akoso agree no ye da se. Welcome to Tuesday morning. All right, I'm saying anyway. Max Morning Dew live on Max 89.7. Yeah, Kwakwisi said on Chromebo. Anchana Yane Isaac Adua Mankwa Baba Chichin Como. And you ye be could just yakoshe and your mahudu abajasu and nano pay. Yeah, yet the street value median better sweat the amount. And I went to be a bammy yappy. And then so any so catch it. And where she betting come out, we are not People's Parliament, you made in the other abroad. And I am Dr. Boahin, about to change come on. Boahin, about to change come on, or Boahin. And the affair and car away a money. And I say, and car who do I away a mood to a moon. I am near Canny as you and Kaya the walk. When I'm can't the walk. Eti and that's and cow me one from so be and who says me mammy and that they will me if you mabusiamu and yam from so the bidding common says I'm common and partner. The crown who do benny a befa say and can't I will be one or befa de ebe to us say Etienne as when you saw catch a bomb, I saw by Gibrania that Jenna what you Max Morning Dew. As I said, then come out who do I be no F. Men so if I'm a hopa, will be any who has a bay and can't any no home. Yeah, Baby Swadi, I share, and near my hood, a ya, yet the baying can't add your fear when money.
Welcome to Tuesday Morning. What's up?
All right, I'm saying I'm queer anywhere now. And I can be actually a could just so. Young question near my hood and that. Abadja so na yen to be na yen fan ko yen fie. Na ye could just use the nature say ye be here si kapa ne senti and na ye kanfo Mega Cash Lucky Box live on Max 89.7 na dia ma se bomodi afa ho gimu. Na ubedi sika waninda. Na we know emfa ho ne network bi a wo so eno em so be fa phone wa dial star 426 star #, na wa send it. Select number 2 eno Max Radio eno achi box se beba na fa ba ko eno na be ya lucky box no box a wo be fa no ena be kire sika udi nti ya na wadwen ho ansa na hu box a anasa number ya lucky number na fa eno mu ena scan wo bawo age shemwe eno achi 5 Ghana cedis ni akire fate so na no pay obedi scan be kodwa so emfa ho ne network bi a wo so bomodi ansa be fa phone wa dial star 426 star #. Shedding so 18 years any akire na wo ho kwan sha agro utimi edibi enti fa ho gime na no pay obedi scan yenso a yehwe TV no ye dial star 426 star #. Ewia na fe ya select number 1 Max TV. Nyabom no ye wo mugidie pass no pay se ye no ka say die radio na wotie nti ube select number 2 eno achi box se beba no fa ba ko obedi sika ma okura ye mbehye Mega Cash Lucky Box bomodi aso do ho bagim ene na yem free Mega Cash Lucky Box na yem epie mu e wo Masbai u choose Lucky Box no na wodi sika botine no na wodi sika ne bi nso to phone e de asiesi wa kasa wo ho ene obi hu a phone ekita wo ena ohwe na wahwe obobere na wajaje se kakra wo botom anase ebi no botom na wo benya phone na eye kama ebo adwuma eche na esan so eye papa dia eye Philip Essence ye wo move from 10 to 20 gig no wo mahodo makoma enan na 64 no eye 845 Ghana cedis pe sa also ena 128 ya eye Philip Essence 10 no a eye 975 Ghana cedis. Philip SS20 128 gig plus 4 gig internal 1070 Ghana cedis. Na Africa se pa no so ya eno ya 256 plus 8 gig internal no eno so 1475 Ghana cedis. Philip Essence ebo adwuma yie pa enti bopini Masbai na kwaje wo Philip Essence phone no na wonso yusu na wo ho entumi enye kama pa we ekita wo a wo kromi papa from us by e was 0544 019552 0544 019552 and na say www.masby.com.gh kwa be fontenta video no so na won so koyi wo Philip Essence Masby say Harry and Philip to Philips ene na yegina Masby ho abomode anso say ye na man e dia tudwa no 0544019552 o frɛ aginchiremu a no wasan bisa so say ye promotion na ya to ne din buy 2 for less no emu nkyerɛkyerɛmu atesan ma me family kakra mfa ma wo enu achi wo frɛ na ma na nkyerɛkyerɛmu bi ɛsɛ fata mpɛfo de be ma na Masbai say encourage say buy 2 for less promotion e cost no so bebo modern ade American teta be piem ya so ye to ne ma koma mienu na yente so emfa ema na we no unya no ba bia ye de kyro anije ne eho ani so se wabo modern abe piem ya so ye gina na so ato ne ma koma mienu ti ese ye te so de ama na we no na poto kasem ne ka ne say buy 2 for less Tomienu ane boa ofem. Tomienu na yente so emfama wo. Unya no baby a agise Masbai. Na senti ene ese bomode anse. Baby a obehu ye showroom sa hodo obi ane bomode anse bowra ho. Impo se osika nso a. O de bra be deposit. Ye home appliances a hodo a ope. Ye mobile phones a hodo a ope be deposit na tua ne kakra. Se osika nso e ready a. Na buy 2 for less no do ho agim ebeboa opi enti bomodi ambra be piem ya so ye
ne titiri ni sɛ bi a woba bɛpiem no atɔ washing machine baako no atɔ kettle baako de aka ho ɛsi hɔ a watɔ nneɛma mmienu ɛbɛte so de ama wo sɛ waba bɛpie mu no watɔ Techno Camon 14 Pro ɔsi ɛdeɛ na waha ɔde ma mentɔ smartwatch baako nka ho ɛsan sɛ watɔ nneɛma maako mmienu nti ɛbɛte so de ama wo ti bɔ mmɔden a showroom hɔ gbowura hɔ must buy unti ɛna yɛyɛ ne sɛ wonya no wɔ baabi a agye sɛ yɛaso ɛyɛ nko a nti ɛna nɔpɛ nneɛma ahodoɔ abɛdwa so no menim bawie akɔso ebi wɔ hɔ dabi o minia yo sɛ ebi ɛni hɔ deɛ na yɛbɛkɔ ahama ne so na yɛakɔ akɔsua deɛ yɛne Dr. Albert Hagan ɛba bɛtwetwe nkɔmmɔ na sɛ yɛtaate AI paa yɛkyerɛm sɛ ɛyɛ artificial intelligence yɛba bɛhwɛ sɛ ka sɛ AI a ɛdɛ ne dwumadie bɛ na edi ɛkwan soronko bɛ ne ɛbɛfa so ɛde AI ɛbɛdi dwuma a ɛde mfa so ɛbɛbrɛ yɛn Dr. Albert Hagan anɔpɛ yɛda ase sɛ Max FM yɛto nsafra gye yɛn so nso mɛda ase yɛgyedie paa sɛ anɔpɛ ahoɔden wɔ hɔ yesu adom biribi abɔkɔ yehu adom yɛnso yɛn ho yɛ na sɛ yɛte AI yɛbi sɛ ho asɛm yɛsɛ artificial intelligence wadaroma AI ɛdɛ ne dwumadie bɛ na edi ɛkwan soronko bɛ ne yɛbɛtumi de AI ɛde dwuma yɛbɛnya so mfa so paa okay AI deɛ ho asɛm yɛka yɛnka wie da ɛno nti Ghana nkasa yɛasɛ daa astate sɛ yɛyɛ wei Ghana's AI Practitioners Guide. Almost started 2023. And who facility AI and artificial intelligence and I have to say a set of instructions and functions there. And you may be it may be a juma and chen canon. Machines na ɛyɛ nti yɛmfa sɛ deɛ yɛnim dada no but yɛnim sɛ saa deɛ no na ɛhapo na AI na ɛyɛ nkanka obiara bɛkɔ Google na wakati biribi woyɛ sɛ wo type biribi how to learn something no ɔde list bi aba first thing no woyɛ sɛ wo type no the machine has already searched on the internet to look for some of the things that are receiving the fastest traffic. No, I listen first and now. You get to make your own type here. Now, we choose you back. Indeed, artificial intelligence, I get a set of utilities and instructions here. I dare snipper no, you know, machine, the same thing. Indeed, Rebecca said, I have to say multiplier. Emma, Unyama, Uyano, a yen more. First, as a person who chose a book to be about something. And so, one, I would gather topics, titles, near there. But to give me an outline of how to write a book on farming. I bet to me within 10 seconds. I'm out suggestions on topics how do we go on and you probably to me as I say the whole plan is would be count a woman a woman say would the womb but or the degree never be the aba Max FM I in fact what there were macroeconomic values so yes science war you get a high ROI your return on investment. Bia would be say move university bia or AI mubia no unya ho faso Ghana in particular nyama ya ye in Ghana a fan shipment juma on AI no and for the past 12 to 18 months na Ghana goes where yes man there will be even agri intelligence for cocoa maize and cassava and then and faso ne say you say yare bi wo ho a ye pese ye hu se ne e baaye how you bet you detecting in them test or disease control those times obi wo ho na bibia gogu ni koko na ansana
ɔkɔhwehwɛ sɛ yɛ dɛn biribi wɔ hɔ a na mmoa bi abɛfo ne buro anaa cassava ɔwɔ a na biribi abɛgu leaf no ho nti with agri intelligence like this AI software sɛ yɛ put it together wotumi de camera snape phone no ɛde phone no snape adeɛ no na waka kyerɛ wo ɔbɛforecast adeɛ wei a wodua no saa aboa wei ɛbɛtumi atake no saa month wei ɛbɛtumi atake no in 3 months 4 months nti ɛboa ma wonya some outcome bi ɛna yield because wobɛtake less time for the crop to develop atowerɛnkyɛm bi a ɛba biara no wontumi ɛnkɔtom yɛsan so wɔ mfasoɔ bebree in the area of healthcare no yɛahyɛ mu bɛyɛ 3 areas a yɛyɛfrɛ no healthcare triad na yɛsan so wɔ diagnostics assistance ɛwo sɛ nkaa no sɛ wobɛyɛ doctor ɛda ho a wɔ hɔ but ama na ɔno ne adeɛ nyinaa mehu biribi wɔ hɔ a ɛgu so a yɛkɔ so a Ghana so yɛ adopte first na wokɔsa doctor ni woka sɛ wɔti pae hɔ a doctor no deɛ onim no sɛ paracetamol na ɛsɛ ɔbɛka ama wo a na waka ɛduru a ɛwɔ hɔ codeine na ɛwɔ hɔ a na ɔde ama wo wei na ɛwɔ hɔ a obi wɔkɔka doctor biribi kyerɛ doctor obi wɔkɔ hospital ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ doctor meti a mesi sɛ ɛyɛ malaria dabi wonkɔka saa asɛm no nkyerɛ doctor ne bu bɛfu koraa abɛwɔ para bi ma woasɔre akɔ nti ɛnnɛ yareɛ na ɛba ne nyinaa nni nifa baako tirim nti ɔmo de egu computer so ɛna doctor ne tumi query adeɛ no nti wobɛkɔ doctor hɔ no woka sɛ ɛndɛ mesɔre na meti paa mu obɛbisa wo sɛ around what time wosɔreɛ ne waayɛnta wɔ system no mu na waka sɛ mesɔre koraa na yi mentumi ngye sɔ papa na ɔde aka ho nti wayɛ functions ɛne input bi a nkyɛɛ sɛ nipa na ɔno nko ɔtena hɔ na ɔdwendwee no yɛde gu computer so a doctor ne bɛteke okay ne ti paa no kakra ɔsɔre ne mu yɛ ne ya kakra ɔsɔre ne ntumi angye sɔ kakra ɔyɛ saa ɔteketeke saa adeɛ no nyinaa na computer ne analyze ne nyinaa owi a wobɛkasa awie no na computer no ama no summary adeɛ bɛtumi ayɛ saa yɛre wei ɛbɛtumi ayɛ saa yɛre wei nti sɛ onim saa yareɛ no a onim saa yɛre ne symptoms because wakɔ school 7 years within your first 5 years no wode bɛhu biribi ansa na wakɔyɛ wɔ housemanship ne adeɛ 2 years na aka no wakɔ into details nti wobɛhu sɛ now the doctor is now faster when it comes to diagnosis nti outcome no wokɔ hospital a queues tenten na ne benefit ɛwɔ mu sɛ you have shorter queues faster referrals obi kɔ ha na ɔka sɛ doctor yɛkɔ a yɛnkyɛ dodo okay sɛ ɛnɛ wokɔ maternity wards a antenatal ɔmo gu hɔ so obi bɛkɔ hɔ anapa 8 o'clock yɛbɛhwɛ no bɛyɛ 2 o'clock because ndu no so yɛ ne nyinaa benefit a ɛyɛ sɛ yɛyɛ ne yɛ adapt no but nka no na yɛ very late very difficult to detect things like TB malaria complications maternal issues but computer na AI no ɛyɛ software functions na nyɛma bi ante nipa tumi yɛ no a robot ɛyɛ no yɛde ne nyinaa bom na nipa nti sɛ wonim computer ho kakra na wokɔsua AI artificial functions na wobɛtumi ɛde ayɛ saa nnɔmannɔmɛ yɛba in the area of education a yɛfrɛ biribi co-pilot sɛ the pilot bi obi fly plane anaa biribi a yɛfrɛ no ɔmo a mokyerɛ ɔmo a mo fly aeroplanes yɛfrɛ wɔn mu instructors nti wo a wote plane mu a woyɛ pilot no obi na ɔma instructions from the air traffic control hɔ no nti wo nkɔyɛ wankasa woadwen deɛ a wopɛ obi na ɔka kyerɛ sɛ move the plane 30,000 feet and drop 20,000 feet because saa nipa no na ɔhwɛ map no so another plane yàmẹ́ na etu efi Canada ayaba on the same 30,000 feet so if you continue on 30,000 feet o kọ akọkọ ase nti AI no sẹ wotumi programming systems no ẹma nisua wúwo edwuma a woyɛ business koraa na wosua the type of business a woyɛ na AI no tumi bua wo ma wotumi peke nyama bebree nti wo sɛ nti education area no pilot cross or fly plane no yɛ kyerɛ na adeɛ. AI tutors no ɛnna yɛhwɛ yɛ Ghana education service a teacher lesson plan generators wɔ hɔ auto marking systems wɔ hɔ
nti yɛmfa sɛ obi ayɛ biribi na ɔpɛ sɛ ɔmaake ne ntɛntɛntɛntɛm a obɛtumi askane work no na ɔde to AI no mu na ama no personalized low resource schools a ebɛtumi ayɛ saa nyɔmanyɔma no ama no teacher bi wɔ hɔ a ne time ɔpɛ sɛ reclaim time a wɔlose maybe wayɛre bɛyɛ 2 or 3 days nti class no akɔ so time na ɔyɛ sɛ ɔpeke obɛtumi de AI acalculate nneɛma ɔyɛ sɛ ɔyɛ double time ɔyɛ sɛ ɔyɛ shift ɔyɛ sɛ ɔyɛ ne nyinaa yɛsan so ba public service area yɛwɔ biribi te sɛ permit license automation chatbot ɛne sɛn yɛsan sɛ wopɛ sɛ form bi obi fill form paper ɔkɔ baabi na ɔkɔ fill form and they have to internet no so through AI no obi betumi akɔ form website no so no bisa questions obi say ɔpɛ sɛ ɔyɛ wei na na ba bo say bedu baabi no AI ne the form the link wobɛhu sɛ wobɛkɔ bie so na yɛ Google form but ɔkɔ office hɔ no obi ama ne paper biara ɔmo sɛ wokɔ hɔ a yɛ ne sei saa na yɛyɛ wɔ bank so wokɔ bank so when enter your na do akwadaro ma wo kan say no ene ye say bedu ba bi adwuma nyina bɛbɔ yɛn o ɛsan sɛ adwuma nka nipa ebetimi ayɛ no AI bɛyɛ sɛ adwuma ne ni na ɛno na yɛ nkɔfo esuru AI no but ɛnyɛ no korɛ AI ɔno nko ntumi yɛ adwuma AI ɛma wo yɛ adeɛ no fast nti AI nankasa artificial intelligence na ɔmɛgye obi adwuma ɛyɛ nkɔfo mo esua how to use artificial intelligence tools na ɔmɛgye wo adwuma because ɛnka no obi ɔwɔ ne secretary maybe take a memo na ɔno aka adeɛ na ma secretary no watwerɛ with shorthand obi a wakɔtena ho abɔ typewriter ne ti kɔ ponkodonkodonko no wasum ne ti kɔ ɔtype saa no wasum ne ti kɔ ɔtype saa no wasum ne ti kɔ ɛnɛ saa adeɛ no ni hɔ biom obi a wobɛgye na ɔbɛba ɔbɛyɛ intensive na ofi university na waba ne assignment yɛ ma ne type yɛ nti saa typewriter titititi ne ni hɔ biom nti saa nipa na ɔba wɔ office a ɔbɛba na onim typing dɛdɛ but because nipa na wofa ne dadaada no okuta middle school certificate dadaada na ɔnkɔnkɔ sua sɛne yɛuse computer laptop nti no ɔte hɔ a ne ho ni obi wɔ so ntumi nsaake no nti yama no position bi wɔ baabi na ɔte hɔ na yɛtuatua no kakaka but wo improve saa wei no a ɛno na ɛbɛyɛ wo nti AI nankasa deɛ ntumi ngye obiara adwuma but woma ɔmo ɛkɔsua sɛne yɛuse AI tools yɛde yɛ adwuma ntɛntɛm no ɔmo na ahwɛ ɔmo bɛgye wɔ adwuma now ɛna yɛba in the area of traffic and urban operations a yɛfa Accra Kumasi ɛhu dɛ sisi a yɛwɔ biribi yɛfa no computer vision on existing CCTV cameras na ɛwɔ hɔ no nti yɛ ɛno ne sɛn obi wɔ hɔ a otu traffic light ano wɔtwa mu twum but with AI no cameras no ayɛ positioned in such a way that to make pick up with license plate from the traffic point na timing no otumi signal timing so incident wey you detecting wa ha na wa kan wa ma ETA predictions and the estimated time of arrival into you can see obi was a roadway so wa cross that traffic like it's that time and AI betumi predict say obedu segako face our roadway around this time nti sano please if you want to can chase no from ne dan say be fa say akwa we AI predict say obefa our roadway akọfa akotombo road afa nti obe tie ha around this time nti on na say omo to omo China nti AI fa ba with traffic we no so nti reduce congestion time so nkanka traffic accident nkofo na and then who order Uber who to meet turning on feature bi to meet trail traffic hold be there traffic bebre no even though you are looking on the map no what turn no so on I go say or the another layer of map after so we want to be there yellow be there red be there green ehu green ne say e hono congestion bi ani ho be there yellow no obamu we hu say nyina no ye AI adwuma wa hu AI na ya wow Azana yebaba SME finance any fraud control so ɛne na doctor ni awobɔ so nso bɛyɛ nkɔmɔ foforo ana na nka yɛmfa wo nhyɛ da foforo ana okay
Okay. Because I say a honor see and come in bed the pint and I say to us and I say ye dear common in an Papa. Enti yene Mr. Bobby Beckasana now Chimano and come away better to us what it. Yo. Eh, idea. I go ye Diana. Eno crack. Akase AI betray and say obi ni empnafo eye na AI timi a kire no kwa na say AI ntimi ye but ye bomodi an say emre ko nanim no AI beboa yen pa na I know I started young with you, Sir? Over the camera view of phone, so application be who scanning in funny face. Among 43 different facial expressions, let us any chance. Wow. Oh, yes, the prophet Vivaka Aquawe or in some natural. Well, psychological aspect and Sana. Wow, most of the catchers. That movement we are as answer. You don't can you no pay man no say any what this year and none of podium yeah that's a pa. Oh doc you yeah that's it doc they are now come in the pa yeah that's it what it yeah that's you be sure heaven why Time records. Midas touch. Enti ene Dr. Abatega na atwetwe nkomo no. Enti e man na ya na ye bom ho ka na du ba bi na mu twa entro no samate. O se enche AI ba ebeboa yen. Ye bisa se edura nwumro dan hefa na hyase se wu twa entro a AI no beboa yen. So ati ase entro a wu twa nyina no AI no ede no kure no ebema yen. Enti amomade an say AI no ye de ebedi dwuma. Ye say ye nso ayesuro say AI ebeji adwuma na ye no kre. Na AI no aba e de ama wo a wonim AI no yusu. Esan say adwuma bi ani ho a AI no be so de abaya ma wa gise wo na wo be ma ne say adwuma no. Enti say wo say adwuma no ho nimde a e na wo de say nimde no e ma AI na AI aboa wo. Enti e ma wo yamu nhihye wo say AI ebeji adwuma. Yo Enti Dr. Yada say emra so yede ye street value ba de beto aso e de ama wo. Na ye betwa ho aba ansa na ye twa ho aba na ye fa enkomo ne ntudwe na me nso me nua ba enhwe. Na ene ye bisa se wa wo hwe o papa suban oba wo hwe o papa ne su ene ne ban ene ne bra pa obo wani beje ho se oba wade be ma bi ti se o papa na be ma o hwe bra o maame ebo se na wani nani ekun ho sa akoda ne a wo pa bia maame de ma wo ene ma boni bia wo ye bia maame tia wo o ma ne obedi ebo mpa ye de ma wo e bi kura so na ne papa agya no ana wo papa agya no ye bisa se o hwe suban ye kura wo maame a wani beje ho se wo be wade oba bi ti sa wo maame a na ene ne ye nkoma ena no pai ye di maame bi sa green na me nso ne hwe Oh yeah, there was some yafe. Kumi. Ena de Anopai. ya kyerɛ ne kan no me bu ne kom o se enso obi hwe but ena de me so wa he Ena there was some yafe. Ena ne de obenya me pa so. Obenya me. Ah, kumi mama me nkasa ba kumi enu bi na eja yenko break mra. De tie ne se yese waja ni fie ayi enye kora na wontimi fa wonsa benku enkyere ho. Enti no se me maame te sen se me papa te sen ntimi nka se enye nti no me mpa mu su bi se mi kuna na me yire na mu me de me nyina nto me papa enti no sa nkomo we no ntimi ni bebire sa ai me nyina nto meja wa nyina nto agya na okwahin wo ba yeso okwahin se obehwe minti no opatu wi afa na ho adwen so obetu school fees nti nti na ni obekontem sa na ye ka ni say no o maame nso wani beje ho se anya hwe kura no suban ya o maame woi na nka be ma bi nya o maame nya o se aka be ma no wawie o se o te entwe ho mra
yen twa homra be yen wa ma horo mtum afi e wa bonten yen twa homra wa horo awie ya wa kan kura no wa horo awie ene wan si kura nkaye wa horo kura dada menka he pa wa horo dada menka he entiam so ye twa ho aba koba na wa wo fie ya ma ho kwan na wa ba mu na wa kire wa dwene e ba sese ya. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insulated cry. Essence due kesi every Max buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shasaka Crown. For more details, call us on 054 401 9552. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede o. Kwani Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquers. Yanka say Truth Conquers. Truth Conquers. When St. Augustine is talking about Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance conquers all. Truth is what? Then Truth Conquers. Mo persevere, mo yedeyon. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is 89.7 we'll rock. Max FM what jidu okita say. Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛs ne kwasi ada untumi fa do adanso untumi fa bladanso kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe ele ti so bi fe be dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se Welcome to Tuesday morning. Aware padi ya mwendo binya Misa kento Odopaya menye yidye Aware padi ya mwendo binya Max FM 89.7.
7. La la la, eka spank one yo wo bi ba, eka po drink one yo wo bi ba. All right, I'm saying I'm Akwaba Max Morning do live on Max 89.7. Your friend Kumi Kasa yen kwe ni na fe yen fa yen street vibe juma de to aso yen fa ma ho. Afa na do afide na to ayem Akwaba. Max Morning do eba wakwa mu da dwada kosi fiada. Adapa no nsia na atena se ye kwa kosi se na nkro bebo. Kumi Kasa koso green no DJ Holy. Yankwe na yeni enkomo ene osempa wadaruma ene ye bisa se wohwe suban ene obra o maame ewo ma ye bisa se wani beje ho pa se obewade oba ote se o maame ana wohwe o papa ni living ene obra wo mu etodo pie kwa bonten a obeba no wada eto da for papa for school fees agi na otwemienu na otwemiensa ansa na sika na ba wo hwe suban ye kura papa ene obra pa o papa eba wade beje ho se wo be wade be ma bi ti se o papa na ene ne yenkoma na no pai ye bisa ene o papa tia enhye ni nkran oh ene aka ma no ni ameye ma me mani na no mani so ena o ma mi tia de trimunye ne de oh aka ma ni ameye nyina no me mana ni so ena o papa tia o se da bi me papa pa de me nkanfo ana se me peso bi aba wade be ma bi ti se me papa o papa tia o to be bo ni tinko ye me ye di nkwase asema mani abo ena ye bisa wani beje hu se o be wade oba bi ti se ana se unua bi ana so wankasa be wade oba bi te se o maame ana wani beje ho se o be wade papa bi te se o papa ana yen kwa hama no so na ye mabusiafo embram ye na mes ni ne 0550055522 ana se 0551598321 numbers ni biom 0550055522 ana se 0551598321 eno ena ye numbers no enti yenkwa hama no so yentie ni abusuafo kampacha odin ba bia frefi Pacho Mr. Kumi Malam Aziz ni asamwa nkese Malam ene de wasimu ntem ana se yendi to za na no muti na modern nsem se tete de de se de yi na se abofra wa so man man na no nso ndabi no kre Mr. Kumi me pa ko nyo na ye sister Bruno ni akoswa Bruno akoswa Bruno Bema wachara chire mi dini atiase Mr. Kumi ebeni ti enyame nkwa no meka sam me se meka se meda menya miase efa ma wo fo mi nya ya nka me bom pa se be ma bia enya oba o se me maame mi nya ya nka me mpa ya no cause me nim the kind of mother for ye ama mi nya so nka me bom pa se nya me ma oba bia nya be ma se me papa Mr. Kumi me pretend make us medin kunim bebre because oba na ware no ane mama me akose nti ho no ma de me 3 points eni na me ye ne mpaye se na ware no emu ode se na mama pepe me mama nso hey ndio kuma anya mama enu me ho no kwa nya me ni sanso na mama papa ai enu me hu de biara da nti ama me ngasa me po se me mbo me brother se me papa e se minimum bra me papa ye den e boy wa mbosi ka do bra na nso asetma padra de wakon encourage one ma fe no one ma ni dan ni bon price na ko pondera ni kray ma no ma me de tablo so so more me ma me ne se ni student ni ntime ko pranya de se be entin no wa ye dia ma ni so pese ye di ma no so a ma mi sense pia no so me ma ni sai dan ni bon price o ba be ma dia nya o ba o se me ma me e da boa no da na o ba dia nso nya da ma se me papa e da boa no menya bi e de menya bi that's me Malam Aziz anapai yada se pa 0550055522
0551598321 mpacho hwan nie. Hello. Yes sir, udin baby afrefi. Melende opahina tare. Kasafi ma program. Yo. Opahina sare prepare di yentie wo. Yo me dance. No kwa nyangupo anim ni. Me se obra ma ofubo ene asetra me maame ene me papa try pa na nyangupo ma me kwanya se. Me san ware ni pa bi sabi wa yu nka me jatum na ma ware. Na kwa ne se na ma afu nya sika fodo. Na so na won ntan fa no me mani so. Nti me je di se Femina sango from bi se me ware anka be me de. Yu na no kan. Yo. Ajam prepare ndi anopa ye bedo ase. Yo. When you Kumi kasa Alex ni. Alex Frefi fa. Alex kasa fi enuma papam. Hey. Alex Benie. Kumi kasa. Alex Benie. Wa wudi mu ni. Enuma papam. Enuma papam pa. Alex information center wo. Anwa. Hey, Masa. Oh, Masa, me talk catch it. Pa. Oh, now way. Me enuma papam. Oh, you Alex into you. Medu me kru. Me anope die no kre. Wama me ra ho pa. Kafra. It's answer. Yeah, me papa ti aso do a. Owo ma ye no. Na sombo yanka mepesu benya papa bia osombo ti so anka ka ma no sanso na me ma men so kumi kasa menua me jama obi abeso aso mate Alex no pay yedase why obi ka ne papa wa fi ma na yira hwi green no ka ne papa di nani ase bare mehu se chese oh anya se wenye sika fam de metimi aka se na no so bebre ba anya ne na meka mesi obi kan ne papa de ana yira hoyi na se me kan papa de wani ase portrait na de na che nya ga fe na mi besu anti udi anka ho sa oba kra ofim kra na usa oh na msa ani anka ho bebre nsa nje ngwa se me nyina ntoro ani anka ho bebre nsa why nie Mama, good morning. Morning. Sikeni anadela. Dela. Dela yemkwe. What to say? Ejana drum dela na monswe. Yamyando. Isi tebra no pane kumi house. Ya ni nkoro foro muti. Ya mo foro muti wona o ha kumi. Isi kumi si se ya no nkoro foro muti, ni nkoro foro muti pa. Me say. Ono se mi mom na me ha. Ina nya wona o ha mfi ha. Yo dabi. Kibenya no de nga hu matia yemkwe. Me koma se mutu a. Ika na me papa ti ika. Minya ne su be ma pa. Oh, ika senka me yo. Me papa. Me ma me kere papa wo atichi. Me papa pe mu pa. Man se papa se papa wo atichi. Ya ne ko wo ni tifu yo ti cha obi a de ma pe ma me to me gushi. Esi de ma party when the one pay. Eja party when one pay. Eye so bia benya ni papa. Obadi benya ni papa se bema no awari. Eye fa. Ne dia no akosia na mpa so da be na abna beba. Oh, enche oba odi obehu. Ma fino. Ya do nkra be mano. Ya do nkra be mano. Na se wo pe kwan ya pam kumi ohun. Kuno ko haji du rade no ba obeti to sare nwa kuyu wa bravo gladys dela pe kon yetu ade ka kire ma dela se me nkwa adwuma bi ma ye mpa mo meda me asana bebo me letter to no na me koda da nti enya de obi abetimi apam wa ha nti te o se wa ngasa no o letter be ready no na wo si kwa so da me di Canada what to pia fajan ba cho hwan nie ba cho no smart me o so menya ayo meni ayentie o anu pa we de mama me ni aju pa wa so ma mo di bai me se pa de men
nka menya ɔba bi te sɛ me maame paa deɛ ba mayɛ wie nka deɛ menya wɔ wiase wei no aho nka obiara nya bi nti me so ɛyɛ me da bi a mebɔ mpaeɛ sɛ nka nyankopɔn ɛnyɛ ma ɔba bi a menya bia nte sɛ me maame na cause me maame deɛ ɔyɛ ɔba bi a waho wotumi da kora no ɔno akɔ aba no adi pɛkyɛɛ brɛ ɔma na mpa de pa okay, we shall win in our studio. Yeah, that's nose mask. What you ask my nose mask guy? There be on sending nose mask into your casa funny him into man. You're sitting. Only to be done on my milk, but not the very picture. Into your baby to send my milk away. Anyhow, no, anyhow. I'm When you good morning, I tell you. Masa, I didn't see any penny DSR, Masa. Where did you? I tell you, saying, you want to be an answer. You want to be away. Let me joke. You. I tell you, you. Let me know about it. I'm a man now. I can bear me the papa, let me know about it. I'm a man. The man that my man, I am every time a man, many about your man and not my man too. I am a yapa, the papa, the men of Barras and man, it's me, maybe. And the main crack, they could make that. No, that's a yes, Mamma, about the same man. Why? Oh, I would tell I said, I was today. Mr. Member, you to your mamma or buy a one of last mammy. Say, why, oh, mammy. Me a son come a degree no be my body a home last pa can honor at to my ring. And fine, you say no mochery. You so quaint. Mochery. You was a pat I want to back on no hoodie, Bianca. And then I come watch you by Pecasa, Comochery, a bamboo pea, at it. When I feel ready, you see no pay. Why? Of a cave for FIFA. I don't know my entio, I said, Miss Annie. What do battle, mamma, no usro? Hey! Now come here, Hanono. Oh, that day. I'm a number of who and son of free moon. Wait a minute, it means to be able to call me back. My father to man, the back of the man of Mr. Vaya, and yet, Asamatum. Cafra. Of a cake, Cafra. Or no one got a captain and print was a game to Mamma. Ready, I know the mint my man and tone. I'm there. Money is who buy a guitar on Wintimintono. Cake, Cafra, ready immediately. Cafra. Oh, another day. You, why are they at it? Why are they pa 0550055522 0551598321 0550055522. Pacho, when you? Hello. Yes, Udin baby Afrefi. Hello. Udin baby Afrefi. Good morning. Good morning. Mbacho obian pon ye de. Eja na dom na won so e. Mini aba no wo ye. Obia ho ye. Udi ni di Afrefi. Kwame ni o. Kwame Afrefi. Bro fatu adi ti de ye tuka eni na ni. Okay. Bra Kwame ye ntie we. Eye no krasem endam so modi asem baba. Adi fadie obian nya akaye. Ba me ade a mechanic say e wan bra wonya ena ade no nya de panso eboa o kwan ba ade ba ko a eye I say ye ma ema instam e ba no ene be ma di stam e ba no say opedi abin dada se wan bra wonya Kwame ye bisa say
sesei wo hwe wo maame asetena ne abraba a wobo wo papa asetena abraba a wobo ne ne yobia wo bepese wo be ware wo ba ete se wo maame ana bepese wo be ware bema te se wo papa te si wakwakoye bema yi wo bepese wo be ware ana wo bepese wo yiri suban ebe yesa wo maame suban. Oh, anu die unim die edibeba what you say unim oba kro be hia no oba no ni suban na ewo ni mu ana oba no hia no no do no what you enti wo hwe wo maame suban a wo bepese wo be ware wo oba ni suban be te se wo maame na hwe mi maame suban a me matumi awale no matumi awale ebia na kwan be wale akwan be di mentumi nka se de me maame suban se ana me papa suban ti enti mentumi wale no odoko be bi odoye de ewo wati ma se enti anyo wonti na meka se dia suban me maame abdabo me ma de never Okay. All right, Kwame yada say 0550055522 0551598321 empacho hwan ye mpacho from Augustine Frefinfa mpacho frefi kaswa CP wadaruma yentie o mpacho mi obo te se me ma me pan kama ni beje papa because ma me o ahon brase entobo ase e de bani mabade nya me fa ne kra NC onka atiasefu ho biyu oh oge kafra wate mate da ti nya me shira mo ni modwuma pa mo yi amen yo yeda se mpacho ma yeda se yo na enkomo ya yedi wa hu ye a mefre pahin bi na me na atwetwe nkomo okay na me wasemi se bi de mapahin bi de fa ye nkomo ye a yedi ho yedi nyina ho kumimi so kra me wasemi bisa good what na ha ama magumi ho ni mu ase enti won susu mi bisa abrabo a won susu kra no sabi wo maame eno papa ebo ya no muguso omo bo minim no atia dem ni do afiri mu sesei wo yire wo bepese no suban ebe yesa wo maame mbacho hwan ni o gift ma gift ya na pa ya mu ache ya fi gift ya fe no ya fe ne pa oh sesei de ya to nka de dalani age dalani age we de nyame asese wasa ya de gift ya nkwai me maame je mi nya be ma ti se me maame a ankampe ba me papa je ayeka me papa je ye ra de ni kora o akoma no pita be ma na me maame nya mi shira no o wa bo trenjo ti mi so so a be di time o mu da so si ase me papa je we nya 101 me maame wa 95 o mu da so but so la papa ya ti see when you kwa so me maame je o ye be man ka be be maame so no kwasem not ayo gift you so there no komi yo ma gift yada se komi mi bisa wasem wo yada se pa 0550055522 0551598321 now sedan na me say hello pacho hwan ye Pacho, good morning. yes sir odi baby afefi Pacho Bobby that's my dance. Bobby asawa Bobby Good morning. Good morning. I believe some broken heart no so take kakra. Bobby am going. No. Yay, kafra. Nkomo ayi ndamo. Na mi siramo. Ene se my wife is your tema me dia na kama yi kwa. Because she dia mama and papa am papa is my ya padia kakra tuwa ma ya iti ho bitindi ene babu ya kla ya chi ho free because of longer in sense this then the Nigeria say na min sramma no on fan currency it is na ko ba na se ni ma me dia nka nyama be ku pa na ka nyende am dia on nyama ye pata. Oye ayo Bobby yenso yeda asi bebre pa oba ne de gisi ebe kama ne ba because brokinat no se de sitie no aye bibie ho empacho hwan ni o oh and the papa asama modi abedi ya be say
media they keep your secret ana benya ka say me papa nso di kumi nti me ton ka pe na me ni age that's it keep yankwai oh sama mo dia bai dia na mama me ni age me kan say me ma me de o mu ye mienu nti a me ma mu ye mienu papa e wa we first one na awo ho aye de kakra de ma me ma me pani no ti ma me pani ye say daddy am papa ye de betimi de on wa me ba kon kan ana obeware me ma me kan o ware me ma me kan na ntedi a na ma me pani ne e fa ye fon enti one me ma me awu enum ana one me ma me pani na no wo no ono so ba wu ntia nti e be ye dubaako na me ma mu mienu no omo tena se emianom that time no na three eye adwuma eba yen ye ho e wa chim odan area omo mienu tu ton yoma e de backra e be ton omo ni na tifiem onwa ankoda ahobrase papa so de ahobrase e de omo tena e wo ma mu mako dubaako ya me so ntade se yen nyina so ya tiati se ne wo ya ana wa be ko school de odu bia so ko school wa be ya adwuma pese osu adwuma odu bia so wa pe no ye bia ma tinka minya ya kaminyo ba de se me ma me azia de me wale ti efe na me se me ma mu mi enu de se no mu si tinaye na wo ba no mo tina kwa maka se obi ne ninia enti me de minyo ba de se me ma mu mi enu ka ya okay ya pa you keep your secret and pay that's it right you inti ya sempa utie nkomo ya keep your secret any endi ya na chese ne papa wade e ma mienu no chirem se ukoto se ma mienu eti asanuafo ene be ma wade ba ko pe ba ko de ayade e wachira ne yire be kasa sa samate ne nkomo ne kono anania yenua be mai kan wante afi eba no sa na ha dwen kakra amanya sa yo ya fa 3 course enka ho na ya fa ofredwumadie no ensi afi na ode wa fidie na to ayam akwaba no pa ye di nkomo na ya bisa se wani baje ho se oba wade be ma bi ni suban etese wo papa na wani baje ho se endo oba bi anka wo wade no nya ya nanka o ma me suban anka ekura no saa oba no ekura saa suban ni bi pepepe enene koma ye di nti waba batuma batomu yem akwaba ya number ni o 0550055522 0551598321 eno ena ye numbers ni tubetimi abamu na wachire wadwene na enkomo ya ye di me ne wadi nho nkomo se me opahin bi a me ne no ebe ye after match sa na ye ka no edefa enkomo e ho na enkomo bi etwetwe maso e enkomo ya ye di ho nti ye ba ye ne sa pahin ne be kasa mpacho ho nie bi watimi anyina so fache me wagina so ache wai fache me wagina so ache mpacho ho nie o hello Debbie Fachame 0550055522 0551598321 and also betimi afre 0550055522 and no na your numbers no na me pese me ne pahin entwetwe nkomo na membisa no enkomo ya ye di nyina no se wutie obi ya nkomo bomu a ana me de menya be ma bi te se me papa anka mani beje pa ana me de menya oba bi te se me maame a anka me pe pa na enkomo ya ye di se ye nyina ye ka se menya be ma bi te se me papa anka me pe menya oba bi te se me maame anka me pe enti minyaya nanka me nwade obo te se me maame minyaya nanka me nwade be mo te se me papa but enkomo ya ye di nyina achi no
ye mu pii ene ye mamenom ene ye papanom ente say ye boy ye mamen maba so say ye mamenom eye mapa ye boy ye papa no maba so say ye papanom eye papa good fathers mamen kan sa nyina echi no ye wi ase no ye mamenom ene ye papanom ejaye ye wie no ye papanom nso ehu suban ba ko bia ewo ye mamen mu a ye papa ene ye mamenom jaye but here the case anopai ye boy ye mamenom maba so ye boy ye papa no maba so say ye nya be ma bi anaso ba bi te say ye manom ma ye pe ene ye di nkomo ne ye bisa say does it mean say ya na ye yesu a anase ye nkoda ba bia ye papa no magina ehu ade ne ye hu ne sa e bia ye de ho kwan ne ba o ye papa di sika ma ye maame na ye maame di sika na ma ye ne ye hia bia na ye maame de ama ye ntiri hu se ne ye hia bia na ye maame de ma ye bata bi nso na ye nim suban ahodo bi a ye maame de na de kire ye papa ye hu se ye papa de ampa ye school fees ahodo ne ye hia bia ye papa de ma ye bata bi nso a na ye papa wo suban ba kom mienu bi ode asi asa suban no onyi sa suban na di nkire nkoda no e bia na sa suban no se ye maame ni nje ho nti no me no o kasa ye maame gya ye papa nso ye tie kasa ye nige anase ye ni beje ho se ye benya ba ma bi te se ye papa ye kwa hamane so na ye ne Malam Aziz entwetwe nkomo Malam Aziz edi ni dwumade ye wasaman kese ye ne Malam entwetwe nkomo na ye nyi nkyerkyeremu bisa se ayampa obi a boye papa no maba so obi a boye mame no maba so yenya awofo bi ti so mo a anke be wade yom nanso enkwa wiase no yawofo ne sai nipa ye ntimi antena nkwa wieye ba bia ye wo no na ye hu suban ahodo a ekura ye papa ne ye mame anase ye nkoda nti na ye hu hwe malama no pa ye mu ache Mr. Kumi mejoso Malam Aziz mejidi ye sa no pa bibia boko Mr. Kumi obo ade na da woroma bibia ekoso kama ye tell say we dey na ye da nyame afi malama no pa ye da asese ye fra waje ye so Mr. Kumi meso meda asese e nyina ye dwuma ye so nia ye de kimi de aboa no Mr. Kumi Malama nkoma yedi yetiatiefu obi a kyerem se menya papa bi te se me papa anka me wade no menya maame bi anaso ba bi te se me maame anka me wade no Malam nkoma ya yedi ne kwanso a enwiase ye pe maame bi te se ye maame enso ye papa gya no ye pe ba ma bi te se ye papa nanso ye maame egya no does it mean se ba bia ye gina no ba bia ya wofo egina de hwade ne ye hu ana Mr. Kumi mefa kwanya we so na mada aye Max 89.7 FM etifo nyina na kopon chiro bibia dirisa abana bibia dwumedi amade ba no a form of entertainment but additional bebre wom won say afre for no mekwa me free bi me opinion interest mama mfre because additional na ewom I won say call it a balance obi a Canada obi mpose de bi obi say an obi say bla 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 obi a Canada nyan kopon chiro obi a Mr. Kumi me man samo no enkwa kentin edrinti sɛnea wɔsie ka no mate asɛm no ase na yɛnkɔ ne sei wɔagye bi ɛfrɛ no ɔdɔ that is love na yɛwɔ spiritual term bi a the term is shabato no ɛkyerɛ link love link ɔdɔ bɛn na ɛda mmemme ne wo Mr. Kumi ntam ɔdɔ bɛn na ɛda mmemme ne akua green on ntam akosua green on ntam bla 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 saa na ɛte nti no woba awofo nhyehyɛ mu na me maame ne me papa wɔn common natural love bi a ɛyɛ different from me ne me maame anaa me ne me papa ɛyɛ triangular way me maame ne me papa yɛwɔ ɔdɔ bi ɛwɔ wɔn ntam ansa na me ne me maame yɛwɔ the common love ana me ne me papa nso yɛwɔ the common love gyiri sɛ etiefo efulo enti no ɔdɔ bi na ɛda me ne me papa ntam no ɛyɛ very positive enti sɛ bia me Malam Aziz me gu me papa as ɔkorɔn ɔtene odi mu ɛyɛ ɔdɔ no ansa na me maame ne me papa nso wɔn nso wɔ common love bi a no ɛni ne me ne wɔn mmienu ntam ɛne wɔn mmienu ɔmtwa ka asɛm enti ebitumi aba sɛ nneɛma bi ɛnkɔ yie between wɔn mmienu but me ne me papa deɛ ɛkɔ yie enti ɛbɛ
blind the difficulties a me maame ne me papa yɛ den esi nyine nkwahwɛ hɔ sɛn bia ɔdɔ no a mewɔ ma me papa no ɛna menim sɛn bia ɔdɔ no a mewɔ ma me maame no ɛno na menim ɛde tuma ba sɛ me maame ɔmmu me papa ba ɔdɔ no a wɔ m'ani ne ntɛm no me as ɔba no ɔbu me ɔdɔ me ɔkorɔkorɔ me but ɔnkorɔkorɔ me papa enti yɛn mma no yɛwɔ ne n'adwuma bi a ɔbɛhwɛ all that angles a me maame yɛ good to me but sɛnea wɔsɛ de yɛ me papa no ɛnkɔ yie ɛno nti no mɛtaage maame sɛ nokɔ ne wanso me papa mu yie enti sɛ ɛyɛ awareɛ deɛ a ɛwɔmu saa sɛ me maame dɔ me ɛwɔmu saa sɛ mede ɔtiriti me yie but memmɔ mpae sɛ meere nyɛ sɛ me maame to my marriage because ɔne me papa no ɛyɛ awareɛ kyaka na ɛda mu ntɛm nsakunu megyere sɛ wofolo asɛm no yɛtie wo paa enti no ɛyɛ natural links ɛba to so no saa na ɛno teɛ ɛyɛ links ɛdedadra yɛntɛm nti yɛwɔ neɛ n'agye mu bi bia no wɔbɛkyɛke all the angles obi wɔ hɔ nom a ne personal interest ɛsiane sɛ ɔne ne maame ti yɛ nti no ɛno ano no ɛsiane sɛ ɔne ne papa ti yɛ nti no ɛno ano no but ɔdɔ no a ɛwɔ maame ne papa ntɛm no awarefoɔ ntɛm no ɛyɛ different from ɔba ne ɛna anaasɛ ɔba ne agya in the name of say in the course of say difference wɔ mu nti no biribi saa bitumi ayɛ dɛn akɔ yɛ nti sɛ wote sɛ ɛnɛ obi aba ha anapa ɛɛprɛsi ne maame na mpo nka mo bisaa sɛ okay sɛ na woprɛsi wo maame no ɔno papa kɔ wie sɛn a nka no nso yɛbɛnya adesua nso ayɛ dɛn afiri hɔ no mo enti no wobɛhu sɛ me deɛ mene me maame wɔyɛ good to me but ɔne me papa ankɔ wie yie kɔn sɛ na mekyerɛ no ɔne me papa anyɛ dɛn ankɔ wie yie wohwɛ yɛn nua bɛrima yi a ɔbɛkasa a ɛkɔnsɛn ne ɔdɔ a ɛwɔ ne papa ware mmaa mmienu asɛntafoɔ no wɔn sɛ wɔn de kɔ wie yɛ do wankyerɛ sɛ wɔn de kɔ wie a na wɔn ankɔ wie but ne kasa kyerɛ sɛ it was very successful a wɔn mmɔfra no ayɛ wɔn fɛ nti ebi a wɔn mr kumi wɔn maame no papa tena ayɛ no nneɛma ankɔ yie but ɔdɔ no a wɔn maame wɔn ma wɔn no ɛna wɔgyina so de apirezi ne nnɛ ɔdɔ no papa na papa ma wɔn no ɛna wɔgyina so de ayɛ dɛn ɛde apirezi ana yɛ wɔn nea wonya all the triangles no perfect ɛkɔ yie ma awofoɔ no wɔn de kɔ wie yɛ ɛkɔ yie ma wɔn nkwalaa no ansa na yɛ san wɔ nea maame ne papa no deɛ things will be better but wɔn sɛ papa no ɛne abɔfra no nneɛma nyɛ dɛn ɛnkɔ yie yɛ nneɛma kɛn dodo ɛti 480 because max fm deɛ ɛyɛ nkorɔfoɔ asɛ do wɔn adwene mu dɔ wɔn adwene mu nimdeɛfoɔ ahemfo mpanyinfoɔ na etie nneɛma kɛn examples are there wɔn sɛ maame ne papa no deɛ bibi akɔ yie pɛpɛpɛpɛ but ɔba no mma no sɛ nipa no wɔ nkwalaa bɛyɛ tere wɔn sɛ ɔne baako bi deɛ nneɛma nyɛ dɛn ɛnkɔ yie ɛyɛ star na de sua nso yɛ dɛn ɛwɔ hɔ wei no ɛyɛ mmorɔbɔsɔ nea ɛma ɛkɔ saa ne nyinaa no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ based on bra yɛde wo abɔfra no ebi abɛn mpo ne maame ne papa no wɔ mu a wɔde wo saa abɔfra no a nti ɛndɛ wɔn dɔ no anaasɛ wɔn hate no mr kumi nyame adom a ɛyɛ marxism adesua ɛbere ba mu a saa nneɛma no nyinaa yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛkyerɛkyerɛ because marxism ɛwɔ hɔ ma adesua entertainment ɛne education so ho ɛne information nti no mr kumi sei na ade no ɛyɛ dɛn ɛteɛ nti saa no pɛ yi nnipa no bi afrɛ ɛnkasa kyerɛ sɛ wɔn na wɔn awofoɔ ɛkɔ yie a na mr kumi a wɔdwen ghana man ho so wobisa sɛ ɛkɔ yie deɛ but aware no gu yɛ a nkyerɛkyerɛ mu kakra yɛ dɛn ɛwɔ mu no aware no guo no ɛno gyina nnipa mmienu no ntɛm ana yɛwɔ nea ɛno nso ma aware no a ɛgu yɛ no they were good to each other wɔn klɛki bi dɛ kama nanso ɛno ne yɛ other side sunsun sɛm nso tumi yɛ dɛn ɛbɔ wura mu na all of a sudden aware no ayɛ dɛn egu nti aware bi wɔ hɔ no egu wie a na ekyir no enuhu ayɛ dɛn enuhu aba yɛsa ka wɔn bɔ mu kora mpo aware no bɛyɛ dɛn ebegu yi sɛ obstacle no a ɛwɔ mfimfini hɔ no yɛyi ɛno ayɛ dɛn efi hɔ eti aware eguo no ɛnyɛ aware bia na egu a ɛkyerɛ sɛ maame ne ne suban ti na egu yɛ papa ne ne suban ti na ɛyɛ dɛn egu yɛ saa nso na mmɔfra no ɛndɛ dodoɔ na ɛɛkamfo na ebi aware no gu ya it doesn't mean sɛ na maame nye good material daabi
obi wɔ hɔ nom a ɔhwɛ all the angles ansa na opie abɛpraise ne maame ebi nso ka sɛ enkoye wɔla baako ka sɛ enkoye ɔkyerɛ yɛ ɛno me nkɔhɔ bebree nyinaa yɛte sɛ enkoye nti abadin kora mfa ma ne ba ɛyɛ n'adwene no but the question is ɔne ne papa nkasa ɔpɔn sɛ ɔtete ne papa no ɔmo kɔ wie yɛ anaasɛ ɔmo ankɔ wie because aware bi ne wie yɛ owu na ɛtete mu ntɛm aware bi nso ɛyɛ guo na ɛbɛyɛ den ɛbɛgu ɛna owuo no nso no yɛ wɔ nea maame de ekum papa no ɛyɛ papa no na ekum maame no ɛyɛ ne destiny death maame no koraa na ɛha ne sɛ papa no aden ewu papa no koraa na ɛha ne sɛ maame no aden wɔfiri mu nsakumi ɛbɛtumi aka maade akye nso yɛ de bere na ɛkasa nti no megye sɛ kakra yɛbie mu no amanfo ate ase nsakumi malam anɔpa yi yɛbɛde wase ne ɔmmerɛ ne wadagyeɛ yɛgya wo no akɔ deɛ wode namba ne bɛto dwa nkɔmmɔ bi yɛ kyɛn sɛ yɛbɛfrɛ no yɛagye ɛwɔ hɔ nsakumi mepa wo kyɛw me namba ɛyɛ 0242 31 29 18 0242 31 29 18 Mr. Kumi odo a yewo ma eye Max FM nti ofre ni bi afra ye beje bre anye ye kwa woni akusua Bruno ma green no madawo ma yitie afrefo no na ye no nkomo bi eho bi ayaka ye hye bon so se abri bi a mo be frɛ on Max bia Mr. Kumi ye beje bre na ye ne adofo esua de Mr. Kumi Malam Aziz yanso yɛbɛdɔ ase ɛne nkyɛkyerɛmu ade ama yɛn yɛda ase akosua Bruno akwa baabi Kumi kwasa Kumi kwasa na ote so bɔ me din Kumi kwasa sɛ ɔmfa ho ni za akosua Bruno no boye ote so bɔ Kumi kwasa akosua Bruno edi ne kra no Bruno no kra ye chen green no Kumi yengo ye ni wate misiri ade enchi enti mene menu akosua Bruno ye kɔ yanim Bruno Mara Aziz da wase Bruno akosua Bruno eye greeno edi nu eye greeno 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 Greeno. Aye, beautiful greeno. Ubetimi afra me simple. Yo, enti Malam Aziz yɛda ase ɛne nkyerɛkyerɛmu a ɔde aboa yɛn nkɔmmɔ yi. Enti na yɛne Malam ɛtwetwe nkɔmmɔ. Wan sɛ obi aba ɔse o menya ɔbaa bi te sɛ me maame a, menya bɛrima bi te sɛ me papa. But yɛdi saa nkɔmmɔ yi so yɛnyi aseɛ no. Bɛrima yi a ɔse o ni papa yi, o maame nso ɛne ne gyae. Edu baabi o maame sɛ o papa ɛni so ban. So what you say? Obey ye kanfo so na menya obey bia te se me maame a me ware ni ye nkɔ wiase no sa obey ya wo so ye oba party so ma no papa ntimi ankɔ wiye o papa nso gya no rabasa nti na ye bisa Malam se does it mean say ya na yakɔyɛ nkɔda yi ba bia ye gina ye de hwɛ ye maame no ye hu ni sa na se ye se sa kɔda egina oh ade apani be ade apani be gina hɔ de ahwɛ no ade apani te hɔ a ohu no sa akɔda so de gina hɔ a no gina de so kra ohu ne sa enti e bia na ye na ye hu sɛ ya wofo nom good to us but e bi nso anom nye good to our mother and our father so what you say enti na no ho nkyerɛmu na ye gya fi Malam hɔ no wakyerem Angle na uhunu no nyesa na tie ebia nti wakyerɛkyerɛ mu nti yɛda na ase na wanyi manu sɛ wo no ba na wo ne tie no pese no suma be sɛ wo maame me already no me wife sɛ okɔ me maame hɔ a na manfo hu na ɔmo dwen sɛ me maame ba omodwen se nti wo so dwen se o sɛ ɔsɛ me maame na ne suban ne sɛ na hu so te ne bibia sɛ me maame
na ohoho bi kura so ba na se omo mienu ne to a wo ka se ye obi ni na se kro nyindi enti no hu ni se wo maame ahosu e wo yire mu wo maame suban e wo yire mu na just wa wala wo maame Kubi Emmanuel na just wa wala wo maame nyesa enyesa se wo na wo kana me de wo na wo kana me na me kan se wo say ohokwo kra firi abonten ba onhu se eye na se hu se obi ene ne ba ana obi ani ni nua na kire se wo maame ahusuo ni bi e wo yire mu ntu hu maame wo yire mu o say o sasa wo na wo kan de a me na asem na wo kan na mi gina so e dia ka we ya kire wo enti no se hu wo maame wo mu di a e wo oyiri mu a na che se wo ware wo maame nya sa o se sa ye ja ho bra wa tie nyum na ba no tie o de tie nyum na ba no Welcome to Tuesday morning. So what nyum no ndi ne kra de say enyum yi kasa o sam say no kra o de enyum na mabisa e de ama o ntu de mayiwa no enyum no ti asesen menti ase ye si asem wo hoi empenipa engineer say si anu na wo mpe wo ho asem ana se wo kokeka aka o yere ana se de o de asem na mpe no ho asem why o de se wo mpe so beti ase se asem na mpe no ho asem ai what's on the menu ho ano Edia na o hwe kwan se meka won komo ho bibia oh enokre men kan sa me metimi aka se me wife de okita me ma me qualities ni bi sa o me ne ye so o ma me so wa wudi adanse se o ye napa mentimi ndi sa adanse mentimi ndi sa adanse kuru mu mentimi ndi mentimi ndi di se me papa na betimi aka se me ma me ye oba pa wan kasa de ba bia ugina ne de wuntimi wo ko kakra bia na papa bu akufu me sa empene sa ene wu huna man wo wawadi Nyuma still aye bi say untie grino enyum ya still a me bi sa ma we kese enyum na futu wan fa nya he won me diase madam fu bi o se ko asie ni mu Rajazi no madam fu bi na kan asem enti esi ade o ka ye ho ade no o me de twimu keke o ira so beti me de twimu keke o ira so beti what hey asema na o pama no paye enti abja ya da se wa ba mu adwenkyere onim dia o de boa ye nkomo ye da se wa ya de na enkomo bi asi e wo bi importem ho ba bi na ma memmo we bomie wan say open crofo ma tu kwan okrom ha pa ye bra hafo bi omo wa burochire pa omo do mutu kwan papa especially u bowura do ma abrekum sa hofo no befo no o say be nye bia ne ka be oh le be e bia na ka be nye bia ne ka be be ka say be start with be nye be nyina enye be nyina na start with be David dem be asema be ka de befo na okay e kan befo ne befo de ne yenkoi bi ka we ni bibi de be na befo ai befo fun komo na me be o say he o de ani mere
Bebe di be form come on bebe tie. Nti bebe di be form come on bebe tie. Nti bi ho. Na branti no tu kwankwa abrochire. E obra hafo. No one say ya na mukodi abrochire sana. O ma no so abusuafo mpel baby e ma na o Ghana. Say wo nsi na wo ama no wo. Nti o de tu abusuafo nim na abusuafo e so wen de ye be pop baby e obi e hwa de ama no na oba fia no ba ye oba ne ho ade. Nti ampa abusuafo eduedue ma pa oba ne bia toto ha ye na e frɛ ne e wa brochire ne ka kyen be nya ba di bia ma ho be nya ba di bia ma ho nti be ba na abedwam be ba na be ye be ho ade ana e ka kyen no so wo de mo nhye date sei meba fie na ja oba no ma be ne ho ade na be twa be plane Ena hu santai bebe fie ti o she date Saturday bibia che se ena obra so ba no pa anopa Saturday anopa nti oba ya na ndi asori danim street o santai beba ya sebe se na be ya chacha mudi hini ya chacha school bag na ba hia na be ma hini ya chacha bebe ma no be ma hini ya chacha bebe ma no wa bruchire ne ba ya ba hia ba yi ni no ya chacha ade bonachi school bag kafra ana so be brebe ne ba na be anopa na ba na so be anopa na ba de ne be kwa yi school bag no to na so da bi ame me husu no school bag no is part of the be ba hina e kasa no bebe ma no so mu de omu hu no mu ka se bi ofi abrochire ba no nko yi ne bag nto ho ye anti ba ma hini school bag bonachi he kafra enti abusuafo be akwa ni anopa ya na ba ni koyi u bag na to na si da bi kede ya ka ba fie be school bag a edi fie abrochire ba ni na achacha bonachi oba yi nso ye di picture na kire ne say be ma na oba wade no nini ye man full picture hu say ni be ma hitie ye de ben kafra ehwa na oba yi ena menhu ade menhu no wade o menhu ade menhu ebe ye chem say be wo scanty wade school bag na ne ha dwene kakra ena oba no ye ne kan na ogi tum so be wade no ena o se ndi obeto nwom ba kwa hye ade adu ena okoje microphone mudi ehine ye ekoje mic ba he koje mic oba ne se opeso on to nwom ba kwa hye ade anu nyam ne ma na microphone empare mi o na ma jeso empare mi se me wade achacha ba gu bani mase afedi asoro omo je so empare mi empa fe obi ayedi empare mi se me wade achacha na obi ayedi ne sa he wadi no otwam ana sa oyende na be achacha school bag enso se amen so mu onum ba kwa meto ahye meto ahye ready dia ni onyam na be enso be je microphone achacha on the microphone yo to the mark on the block yo na be enso be pre ni minimum metimi aye ogudo metimi asiesie wo dimi se metimi aye kama ninti na ma be ye enhwe ma chacha ya ena be nso ebo nom no kire oba ne se awo se emparo de be wade achacha amen so sika ho me yo good amen so metimi ayo good metimi asiesi o enim na ehwe ma achacha na ka de nwade ma ene e be hwera wo ade pa enya asem kete ene na ka ba fie bi asem na me kan kumi oba na dwane kumi asem we si enuma me se be asem si bi be ensi be we si enuma papam enti e pa kire da mi twantro da entrokroje akoshi na edi kira ma me me jobani jobani e twantro da enim jobani e twantro na edama e pa asem de aya asem aka asem ana enkambele de eba asem na e pede e kanu
se me nka melody nti e ma aka ma no apado enti aka wa no ma aka ma no apado ai sanka baby ankomo ne keka kon ma hu dan ka be kasa ti adem ai me kasa ti obi a nti e ba asem na nanka me say pa de aso ade so ayade ayade a na hu ane se ba nkwasa asem na aka esi hu a ene de ansana dwumadie nbe kɔ na wie am na am nyina be salai e be forosoro Max FM 89.7. Your friend Charlotte and the new song about live on Max 89.7. Charlotte and no pay baby, I will be a chia and round some common yet here. And Comosia and Yana Yepeda Yetina and a pebia. New song, young que. And he bear some American. Not America Day. And the Quambia so answer a Juma Dimbe on a no. Bɛni abusuafo ni na bɛ salai bɛfo abansoro no bɛ kɔsoro hɔ ɛsan sɛ kwan bi aso ɛnɛ ɛbɛ kam program no ho asɛm na bɛbɛ di ho adanse aw na ɛbɛ di ho adanse enim lawyer bi na nka ɛmfrɛ ne nanka bɛ yɛ kɔ abansoro ne tro so ha kidi ɛbɛ frɛ lawyer oduro ne wadi yakagina mu tena na me ne wo kan lawyer bi asɛm ayi wɔ akyire hɔ no 46 cases of winning back grandma and company. Got to every job in the bar, no, I was so why. You know, I'm a human, anyhow, I go offend you. But I forgive and forget. I know I so sit I forgive and forget. Show some love, but I forgive and forget. All right, I'm saying, young queer animals morning, the Yamo Aquabana. We better and whereby Yaba now the People's Parliament, you may not trust ready a man, and they didn't come more Eddie a share body odor, Honamonka. Eddie and Edeba, a Todana, Obia and Cowan, Obia wonka, Ewan and Hona, so a Toda. Ayana, a binumudi no sabe, Fatchame. We are not those up for him, and we say, why I say, be a night the blade in a cow in Anoa. Odon sabe fa na hwe ni ho nyina ne sebe obi motu amunka wote ne hyew hina no ntie bia na aka so obi di blade atwam ana no akwa bi na one ayi bra yi ekope ne ho asem na sebe bra na ye yi kakra kwata ana wansi ye wa agro bi ana ye tie ne wani na macho na ja nipa na siw koto so ono no hu kan ye me na ja enti abranti pe obi na ne ndi sa agro ye ba ko pesebe obi o ye kwata se ono ne be di sa agro no tie ne ye ya no ache kwata no boni ti hu abona ma ni ti hu nyina ya da hono ni ti hu nyina hono sebe na kwata ni ntimi mbo ne ba ko kra na we na no aguraguro na kwata no su konya na ba ko awurade odi ni nyina be hyem ti o che no ana se da bi me de mensa na sebe anya ne bo na asem ba ntu de ma me mfa nche na me mfa ne a yi kakra no e bo no de ba kola ni ti hu je watwam dade mama chadi blade watwaro no now the mensa we na media board na se metwa dade ne hoye na me de we na bo aka be kasa me digasho so ati na akra no be di agro ni biem die da bia wa no se we wie enu e fe de se bi okosi e di ti ana agro board ba ko se atwa na no se he na we na se metwa dade me we na bo wa ka be kasa me dijakra na agu apampam nti etoda na ja sentine bi tibi fa hina no se da bi we di blade pan na twam
Enti yakoba ebedi nkomo ede na ema honamonka eba nipadua ni mu. Eniema hodo be na yebe ya yebetimi ede aso ano ebra yete enkabone bi ewo ye honamdua mu. Yakoba ye ne Dr. Panyin betwetwe nkomo na yesua de no wa kire kwan ebefa so a yebetu honam kanse. Ye ba sese ya. Hello, Ebusiafo. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, and Max FM 89.7. If you joada, ekosi fiada, ebo non-crew kosi se dumienu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die, ya system ebo non du kosi se dumienu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho ene ye boran crofirman so, ni akofa the major leagues around Europe, Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, any de kikaon. Afeso so, eba na kutukubon sem dia, enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya wo ho, Professional Boxing League. Ya de hun sem nyina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so, Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. Yeah, there's the statistics and all the details you want to know about the local football. And I think a good year sema ekoso yemaemu. Your segment bit to say the predictor. Pa yeah, the matches beba more odds. Now so what's me trabia DB. Sounds so any other big interviews and penifo kukuda omo kasa edimu ewo Ghana. Any we are still good year sem omo any omo etwetwe komo. Inti Shiame, minima bedra for if it's Joada, Ekosi Fiada, or Max FM and Max TV. Come on, church, let's sing it at the cross. Follow me, and I'll make you fishers of men. Matthew 4, verse 19. Tune into Max FM and listen to Evangelism Focus, a program brought to you by kind courtesy of the Global Evangelism Restoration and Focus movement. Do you belong to a church and desire to win souls? Or are you into evangelism in any part of the world? Then join us and be a member of this movement. We help to win souls for existing Bible-believing churches. Your host is the radio evangelist, Deacon Danny Glover, a seasoned evangelist from the International Central Gospel Church, Royal Temple, Awoshi, and founder of the Global Evangelism Restoration and Focus Movement, Global ERFM. He has over 30 years of experience in evangelism, so you'll be greatly inspired as you listen to him. Tune in this and every Sunday from 5:30 to 6 a.m. and you will be blessed. For enquiries, call 0244 955 425. or 050-9038-893, or visit our website www.restoreevangelism.org. Evangelism Focus. Let's focus on evangelism. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now. Absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. For more details, call us on 054 401 9552. Maji tina me dane di winji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi febe de aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se Santino, Aji Bebia, 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 Santino. Welcome to Tuesday morning. Santino, Aji Bebia, Santino, Aji Bebia, Max FM
What's but the Shibiakoda, not the Achi, not Chichi was saying. When I'm obedient, no bone quine, no one found him. Meti BG Jessica, our true, now what's Nenes. Honorable Pamedufi, now we're in a Pabua, socks or no, share, Manka, one ever come, Mama Menka, controversial first class, Yania, Yenti, that any tree. Pompo do to my was a pimples, and then when you have in no way. Honorable Apo fake cry, you to spray, obey in a Pabua not to wear radiate, and collect what 18 more hanging run away. What was my sense and I didn't go to Kokaya, who's your job, Felicia Malika Mansa, when you let me, a better no winner market. Chef, what type of the Shibiakoda, not the Achi, not the tree was say. Unam obedient, no bone cry, no one found him. Meti BG Jessica, our true, now what's Nenes, Honorable Pabedufi, now we're in a Pabua, socks or no, oh, Santino, Adi baby, Santino, Adi baby, Santino, Adi baby, Santino, Adi baby, Santino, Max FM 89.7. Santino, Adi baby, Santino, Adi baby, Santino, Adi baby, Santino, Adi baby, Santino, Santino, oh, ye witches of Africa. All right, I'm saying more crab Max Morning do. I will Max 89.7. Yeah, queer any memory song. People's Parliament here, the Brewer, Baby Dean Como, Eddie share. Honamunka home, Eddie and Eddie, and can't ever Honamani. A quamban, the Befa so I the best one. No, Indiana who do obey, you do idea who do obey, bet me idea, a baby and who by idea Fisser, and Camboni, a by Honamani. Yeah, Baba Chichin Como. And Yashada Ato and Safre Dr. Boabin Boahin Foster. Or you see you at the Boabin Authentic Herbal Hospital. And Dr. Pahin Elfia, Dr. Eba Boayen. Na Yashe Equanya Hodua. Say ya will feel pona say ye drew near Bequacoto. Equanya Hodua Yebefa. Yadi Ebeyi Honamka. Edia fi ye hunamani enti doctor ewo fi ha Dr. Boabin Boahin Foster anopaye mu akwaba ya ejidi pasa anopaye ahoden wo ho twede pada me ho odin se twere kronkron ami Doctor ne edika yenda wase se anopaye Max FM yetonsa efre wo wagye enso yeda se pa ne ombre no wadaje aside nya media Doka na no pay ye pese mmoa yen ade ba ko ye na yemfa ya adwen koho yemfa ye nin koho ai hadwen pa wo ya setere mu ai enka bone a ewo ye hunamani etoda sa enkan etimi se awade ye namfofa ye ben ye namfo ye busuafo bi ye ben ye nya hu so mo ba pe no chese anase mo nya hu se ye ba pe no mo dwane aya na chese udu ho ankomo ne yawi obi afoka enya hwe umotu amunti na chese obi a edwane yo doc ye kase sebe motu amu kankan a den na ede na ede ba yo me that's pa am say Dr. Boabin edi ba kwa nkrofo esa di name kase ne ye the working pharmacopoeia TV station bi de to me ni senti ni say also because said the edubuna ne haba ne ade ne ya bono boa na de ahye matiko because the hiase waka yare bi nya de ameko hwe bibie mu meka kire se fa anyway yare no beko onye so eko enti se wo hwe Ghana hanom a Dr. Bia ni hono ma ye follow ntise me opa ko Facebook na ko TikTok last 3 weeks Facebook team ni de ba say I am the topmost ranked herbalist in Ghana Facebook team ene de mame wow enti me nyobi a ye kamehye ade no ana se oba me hospital
the whole Africa crowd me pe any herbalist me reverse brain tumor, brain cancer. Cancer medical doctors kura wi on eba me nchen ebe cancer drew and me said I premises no because me yes I herbalist for no bia koko me ba TV so me cancer asem koko high blood pressure diabetes me nka ene wosan me nka enkola me oba me ho a on prapra ono ena masa nro no me oba yare kese te se obi a otwa wato adwongum wato foda watam wato gym wato swimming pool metumi ye obi ekura to 20 years ese be twa UGMC said then Molegon Honoma is a specialist. You don't feel about me hoda. Also, be on Banama, my reverse. Into Yaseti, we no more who nipa kwa, waba studio, ne, wa wofia routine, when we say nipano, and necrano, Nyame, Iowa, don't know why you see us because question be able to say, I really able to say piano, which my children do simple. And I'm a person again, Hanum, meaning Habama, never say sheer organic in Yama, so organic powder, organic supplement, organic, me pet, and combine the two. Will be only be a Unibako pet one way. Ha! Eti, and I say, I make a be also, some fat tomatoes, semi cut tomatoes, as some because when I'm canking, network can say tomatoes. Make out your tomatoes, it contain lycopene. I antioxidant, I say anti-inflammatory, I say antimicrobial. Eti, ohunam bombi and hunam bompa no betumi the tomatoes ayo motrum yo motrum yenu nyina 20 minutes no akwa kwadware se uyo bi a nyame ahira na wo pu bi ofie sa ya edanu bi a na opa pe ayi tomato juice bi na puni na gu wayinum upunu na dam for about 20 to 30 minutes uya na wa shower ebe yiko hunam kankan afri mu sesi a me pa cho hunam kankan no on friend bromhidrosis 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 pa cho me herbalist and an confisu ayi for orthodox for no say man we oye orthodox ayi na say oye a common herbalist say they Ghana for muka say herbalist be a common enti me utim time because I read their books, they don't read mine. That is why medical doctors they come to me. Because yari be belong to me sir. Come on, high blood pressure, do true go so that be man sabi na koti ewu down. Enye juma. Oba yari diabetes not na to do so oba unum na yari diabetes not do 2 do so papa. One hwe anyi sekwa to me nsen. Yo, doc wadaroma yenimu dwumade pi. Andra yedu ho adanse say ya say ampa unim de intina na yebeton safro no yenkwa enkomo no so eguso honam kankan ye wo 2 glands e woni paduanum ye frɛ baako apocry and I frɛ baako so ekrin na ekrin no eno elizi insuo and I never say sweat. Na no insuo no release na sweat no release no. Emo on for bibi mainly for bibi of thermo regulation. Thermo regulation is say sa glands na glands no only the insuo bi obo release bia no ebeba hunam bia ni eboa honam no say ebe ma the body temperature no aye stable. Na apogreen de nyame anim ni eno na elizi sweat na eba no emo dabi sweat na eba na emo na emom no ebedu nipa ye skin no ana say ye honam dua no ani a na ye bacteria bi wo honam dua no ani na on breaking it down into on be break protein and fat a ewo sweat nim dan acid eno na ebon. Now, most of these friend hydrogen sulfide, and only can out here. It's a rotten egg. Now, when a man be braille or motor organ hano, be who airborne when I'm canking when you be because one, sir, BBL no, you know, a Brazilian bat lift no, senior koya. Injection with the mountain, no. Emma first 6 weeks or 2 years to say boy, the bar could be a man acquire baton. Eti me catch say a man acquire on 2 organ hanging about 80 to 90% of them on one
wo share say I want I just say we no ho dem your American rapper bi oba your friend Cardi B correct wakonya boyfriend bi your friend Stefan Dick no konya no o breaking and sing no breaking no ye no boy na say e bia no hu ni no so de bi nya sa afi de beka o se girl me de ko de mi oyi ne ho a mi nya hwene all those one about be deny ni ade na ekrofo ka say o deny kra me ka say e ma hunam kankan o ne ti e ma hunam kankan say ye ye o motu no wi a ye wo ayi bi e de show ye on compression garment okọ hospitals ye should normal ma nipa body ni gina e na ye de show ho a ta gina ho che after say I surgery na say bibisa nti akoye oturu ntino oturu so akoye adane te say buo no first 6 weeks no en transe pe those transferred fat cells ni nyina no ebi be sha say ewu na ade no so akoye te say blocks are umodu nti nu kwa say bibia aka no wo be da form e ma oto ahwe mu sa be 6 months it is a garment and compressive garment na dia show no e tight wo if you free it a trap bacteria and a trap fluid side na mo ho and another na chance ye tie nkomo ya enye motuam kankan ko ana ye o say me de ba say when e modi na yi a o mo dia be wuro me na ye kira manfo say e do so de hunam kankan ba pa do you obi akwa ne to a senior spread your fan kwa ni biem on we pet na mo we meat eaters on we pet na mo we almost so nipa as compared to vegetarians no ho bon pa enamore e ma honam kankan mo pe mojanam no namore ho bon pa adenti aja what we say woni mo hwe kura na ade na ebe ko yam enti de nyanko yam wo de nam no wato nam na ntwinam no fato wayi o kitchen corner fato form you are need 2 weeks say na hu no kan bacteria because bacteria se beni pedue mu nyina about 80% every mojanam it is any person who wi mojanam a yare o wiase what you have atufa egu that's one secret na nim say won wa wonu ye wonde no wi mojanam wi na omo wi crocodile etuma leprosy won pe wonu ye wonde omo wi nam wi crocodile amanfo wi danchem nyina o wi danchem nyina ema leprosy so I say and have so ade ba kwa ede huna kankan ba eye excessive cells say we sex no and so ede huna kankan ba I take it for Dr. Bob. We use up online na go Google na excessive cells ema huna kankan sabi edie muro so I do the online na the Google here say excessive cells ema aya wo mana fam na say mema na fam e bia na mema na fam dia mo kire say ya na insuo no different na ko ema na say ya na mema ne so eje wadaruma mema no say hunam kankan no sa apogri grants no ba bia yetanya ne kese ye motuom ene ye growing say be ye so ase ya ne ya ntamu ha no ana inyane kakra ya hia ntamu kan ana fe ema omune poso no round ho no yes omunu funa no ho ne locate say you no ema honam kankan kese enti se one oba na akwakoda na so mo akwakoda ade amoye no so no etin fifiri maka jo se fifiri so eba no emon bacteria na wo honam anim ene be break fifiri down break protein and fat no ama adane honam kankan enti mo awo ya wo so yete no just you are producing more sweat and also as I want more ojuma ti they keep on breaking down ene ma honam kankan no excessive sex wow and man crowd masaka che say baby a nipa ye ho bon kese no anasa ho nakaka fi ye ha mu no growing ana ye motuom ana man ne polo around no baby ho ho na we secretary nipa bibiri kra ni omunim e man aka bibiri kra ni yo doc yan kon ye toso miensa e de na sign de honam kankan eba honam kankan oyo bi a ope anajo didi oyo bi a pa anajo didi betumi ama honam kankan oyo bi a ope white sugar brown sugar ebetumi ama honam kankan oyo bi a ope ade ehye
ɛwɔ rɔba mu ebituma ma honam kankan te sɛ koko akoto koko hyehyɛ make medical kan si kyerɛ white sugar brown sugar ɛwɔ na wɔsɛ nipa di wɔn sɛ medical kan wokoto koko no so no white sugar ni bi nim o de wɔsɛ opɛ wɔn so akoto brown sugar ka fa di white no because Ghana ha de on the color na ahyɛ no enti wunya di ku ade a ɛhye mfa ade a ɛhye ngu rɔba mu me on atie mi no on atie mi to the sense say okoto sɛ white the rubber kata ho on to da because a cancer for sale me center me ba no pay me ko ho ansa na me ba ha me hospital because ansa na me ba ha nipa be 5 amahwe on na 3 cancer afi no mo ba me ko no guo e bi kro to be 20 different boche ba cancer o de wi a me ma videos na afi wahu nipa senior eti wunya de a hye egu rubber no mu no one bibi o my friend Benson carcinogenic chese e ko mu ma cancer ansa na ye wo bips no ɛno sɛ carcinogenic ɛkɔ mu a ɛma cancer eti wunya de ade ahyi gu rubber no mu apɛ na edidi kom na edidi kom kakra na it doesn't take 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years da bi ɛbɛba kora na wura fi ho ana fesinya eating from microwaves oven ɛnya de papa bia ɛna ɔkɔ Ghana nipa na ɔsɛ wanya no ho wobɛkɔ ne kitchen wahyɛ no red go green ɛma low sweat count bema udidi free microwave for a very long time ema hernia ema kra so etim hernia esa ba honam kankan ni biem body hygiene o sorry na wonware yie na so wonte honam dua nanim a ebetima ma honam kankan because already no ye honam no bacteria na apare around it asane yakopon aye no omo ade omo ye na nye negative ni man kwa na omo ye omo protective body na ka ho na wunya excessive sweater omo ebe atom sa sweat no a breaking down ama wonya honam kankan ye wo mpaboa bi especially rubber mpaboa uta sha ema honam kankan beto no eba wona ase rubber mpaboa because it doesn't allow your feet to breathe and then also increase the production of some bad bacteria na almost break it down sweat no enti more sweat na ba na ho na no so na cause wa na say onya obi a ho te a na afi abema in 9 tem yare a je say afi oro ososo go a agin say ai okraman na opposition na ma doc ye kwa nim no ye be stress obeboa yen ekwan ben so ene ye befa ye de ebeso honam kankan ano yasetena mu yo me da say apart from say udware na ote ho no wa dware no pa ebia obeye adwuma ukodu fia eno nti na ye say dware say de be ya honam dua nanim beda ho pause no because eno so ehome yes skin so is being termed as your third kidney ya honam dua no third kidney anything as a orthodox hospitals na ade na say o allergy the only means and odi hu say ye be show skin ye hu say the skin aye na ometima ka say o ebia o allergy ansa na o me test ni ade bikora o aye wenti hu na mdua de odi ani odi ni a ebo a oni padua no e ma body nso tumi hu me yi de di obiem ye wo ennuane ni enema bebre a etumi emma nipa wo ho na kankan etumi reverse the dika american tomatoes because it contain lycopene antimicrobial anti carcinogenic anti inflammatory anti tomatoes wo ho na kankan pa ne de kraw no ubetwa tomatoes no mienu na wa pe enso wanu aduane awie no amfen ashes wo di bomu a na de twitwi motrom udimo na de twitwi motom se wa hamu ame ye friend no areas na etumi bridi ayina wa hamu a na de ayeye na de bi ayeye obotrom okon ase enti no be 20 minutes no akodware enti udware wie se pepepe na wa make sure say nyame anim wa krakra oba bia de di hobiem say asema making onwa ebehu say no kra ne ye say u chain eho ye dada say u twa tomatoes sim
na amfa nsono kura ngum kura na sɛ wode uche ni hyem na kata so ma ade akye no obeyi uche no ɛsɛ sɛ de wakoto no mono kyia because of the lycopene na ɛwɔ mu no ɛde na ɛyɛ sɛ adwuma no de biem munim ai soda ya soda ya soda ya on say white powder soda obi a hona kankan pa obetimi de bia yo motum ode isu kakra fa de yo motum 20 minutes na ko dware soda no kwa eno na baking powder correct no baking powder correct you know and baking powder no so when you bring na say hona kankan e kakra pa na baking powder no ode be fra ayi starch wo say ye nuanom no etumi ye starch bia ono aya wo wia no atwitwa no starch ne ton obeyi bi na the fra baking soda no eye ke kraw na so when you prepare na say ni wo ye kun dia wo be fa lemon na the fra baking soda ne you know starch no na de ye omotu wo de ye omotu 20 minutes no ko dware 20 minutes no ko dware afen so ade we mu ye fa no fennel esan say minim habamane ade ne tin we no so ye they are organic it be na mbesha se they are very common okodwa so obenya bia to se ya fennel when am kankan ene anum kankan adro ba ko wiase ni we say odi eti no mo a eboa ma get rid of ayi when am kankan na fesu no obi ananum won kan we betima sa 1 teaspoon agu anum usagu anum a na owe a na omene saa so na me de arom dokon bai arom haban we ye de wa eche no yes when am kankan ene enu kankan do kese ni we betimi de iti e ye drop a na ye ti wa che ni gum because it contains special chloroform na when am kankan ni enu kankan na ye hunu sebe obi we fese wanum bon a ye utrim no wanum kwanda bi just about 15% be the kese ni from so your bad bacteria be ho no more on side and inside we contain special chloroform unya dia be cleanse o alimentary canal na throat ya be si rectum a cleanse one yi mu ani nyina from bad bacteria no side we say e kinkom enti do kwen ye bedi ne san inwura na ye ti wa che ni gum no so ubetime didi so ubenya chloroform no ubetime dia yiti we very very powerful ade bia chloroform won bia no esai cancer dro enti ade we wo ya o protect we ntina wa che na ye digu haban we so on accept ade ntina on the rubber akata ho enti e +1 - 1 ma mo fa rubber akata ho on fa hu adem kama nye tigu we mu a na aye duro wadwane na ye waduro ye ti wa che no one time me bedu ayi my 7 echo stadium bi awaye ho no asotef ho no woman bi opposite of ton wachi the kan ya na mehu se wo de agu adiem ofa roba ne katan bi enti bi du ho na ma me driver gina me kwa kochia na wa site wachi ni egu roba ma bo na so ma me asa se yasem +1 - 1 e bi an no asa asem openi saade wai eye basel na basel akoko mesa komasa hona kankan do bia ni wi asesin we esa ye fo anum kankan obi ananum wo sent obetima tete na haban be 12 hohoro fanchi so hohoro no ayi hu se de be bacteria bia ntra ho because then out of for how this is hey omo ya onye wade ni tin so me de meka they come to me see ya we tete be 12 a wa hohoro na de gu anum ro na o resa no na o mene hu suo mu o mene nti cleanse na started from o tank because bacteria bi so your tank is so o ka ho bi e na enwane asihye esem dike ne ba eyi hwa pa because bacteria so wo yesem a o so breaking down ma unya sa rotten egg scent no enti we obetimi ya ti obetimi awe na haba ne sa o nwe na o mene kakra e cleanse utrotu na kwa na bacteria na wo intestine ho nyina we o mo cleanse one very easy and as a will be so a friend cranberry juice or cranberry juice and also the same thing cranberry juice we so your body plantain body ya hunam kankan dro esa e very good for yenum enti yen ya tra kura pa no so behwe a ye nananom otwa body ni ti a na odi jebidie bibie ni ho no mo a wiase a e absorb chemicals
ɛte sɛ gyebidie bibie ne wiase sɛ obi anom poison na sɛ ɔma ne ngo ɔmo yɛ mmienu na ɔmo baako ngo na ɔpotɔ anaasɛ woyɛ mboe na ayɛ pada na de bi agu n'anim na nipa ne tumi mene a deɛ wayɛ kyɛkɔ ama no ɔbɛsɔre na deɛ yɛayɛ ngo ama no no na ɔgu so struggle wei according to research no chemicals a wɔwi ase yɛ 37 ɛtumi absorb mu 35 na 37 no koraa most of them no ɛyɛ industrial wine a main fie nti chemical gyebidie deɛ ahoɔden wɔ mu paa wɔabɛtumi ayɛ bi wɔ fie na wɔnom but wobɛyɛ a wobɛhye gyebidie na make sure sɛ dua a wode hyeɛ no ɛyɛ dua a nipa di a wɔnwu ɛnyɛ saa nka gyebidie bi a wɔtɔn bi a kɛbɛtumi ɛde ayɛ bi ɛnso ɛnte saa mpaakyɛw wei yɛ apple so ɛyɛ honam kankan duro kɛseɛ ɛsɛ yɛ nom kankan so aduro ɛ contain active ingredient bi ɛfɛ no pectin ɛno na ɛyɛ saa adeɛ no apple ɛna ɛyɛ saa adeɛ no na ɛgya apple no so yɛbɛyɛ ne sɛn apple deɛ sɛ wodiɛ na wobɛtumi ablende so ɛkwan bi a wobɛfa so bɛdi biara no ɛyɛ very good why ne ɛkura no no bakyɛw wei so grapes ɛno so ɛyɛ honam kankan ne ɛnom kankan duro ɛ contain active ingredient bi ɔfrɛ no polyphenols ɛyɛ anti-carcinogenic ɛyɛ anti-inflammatory ɛyɛ anti adeɛ wei ɛkɔɔ mu keka ana obi a ɔyɛ diabetic paa adeɛ wei yɛ ma no because sugar ne contain no ɛyɛ in moderation a ɛtumi ɛboa nipadua no paa ebi wɔ hɔ ebi wɔ okay wei yɛ nyanya okay nyanya no scientific name no friend no Momodica didantia Momodica terrantia nyanya me herbalist I don't know if I confused I didn't mention yi anyway me dey HIV adro apart from honam kankan me dey HIV adro we me dey fibroid dey magi award na this year mba me say me nyi magi award na medical doctors omo yire nya de me wo video ho amo ba be so ko obeka cho say fibroid no ko da me nyina you say ade a mo bo say man no ko a once na you awode guess too ba me 25 years omo ngoda on akoya no we yi na wode na to atwene aden a say opai no say cancerous wanyi obewu say school nyo ne ne ko we me dey ni easy we so me dey TB apart from that we infection do bia ni wiase a esin we a natural antibiotic so gonorrhea syphilis chlamydia we say obi oya duro bia no e pese duro na no dia opa penyanya keke na fagum it has been my secret enu ntina yare a omuntumi nsa no Dr. Boabin mesane easy pacho so onimu yeso we esisi kuro mo afanya hwe doc eden a yeah ayi omo mano pepedin bi wure ye fi by very very common enti doc ekura ahaban no ewo ye YouTube wonti eno anso be ko YouTube Max FM Ghana na ahaban ahodo nyina no ebia na edin no owure fi a obenya video no no ahwe o din ye common pa ka wani boss nso abehu nya ye bia esisi ai no ho kontomire ya de ya wagashi that's it wagashi adam for no in fact senior way so honam kankan duro afi so very good ma obi a or diabetes a what you now show socks ti haban we bi na fa hye socks mu na o nansi so to me etwe essa sugar ni badua no scientifically based we obi ani sisi ya ni ya pa wo tumi nya no ho hwe ene kakaduro na garlic glove 3 gloves we o de sa sisi nti sesen kra na ko we akwala ayawo no a ni fruma apese etiye we ye de France so ye de twa ho hia keke na say we twa ni fruma so na bi enwu ni ade a o ye sa ade a me kire we bi a ebeko one time doc oyi haban ahodo ne enema ahodo ebeboa yen na yetimi atu honam kanse no wadaroma ye hu se upeja lemon na se uyi lemon e baye lemon so ye duru ba kwa ye duru pa maka wa habet ma fa bia ma ye duru pa mi de mi kura de mi nko so bia nya lemon ho ye ne aya ma lemon ni bo aye di okuru eni sunsun so boni bia wa hu lemon no eni sunsun boni bia hwe
my lemon so we say hey me pacho me osa here osa na do kese we ase lemon according to Van Speren Cotlip any Pamplona hwe onum half glass of warm water na wachim lemon agum obi a yare osa we do kese no enti onum na se wo yemo ye o ya ase kire wo acid na wo yem no hydrochloric acid no wo soro etu mi wani no sade we ya no a ekofo pepepe eno ano no osa do kese we aso Ghana o ma so ye obi ajeje o ajeje yade so a yade kitikiti se osa na o wa ya sese dwa na afufuru to ye de esi nanim na ekosu ahyehyem na naba na natewo na de ne de na bedie na aduane anipa kon dokran because of common osa ntino o say mini say aduane no enti lemon ene do kese pa ana lemon no so no hwe se o sore keke na first in the morning uchim lemon egu warm water na onom dimani pa ne se obeta yare because according to research ne ko mu a yesi germ na bacteria bi be come to contact bi ekun instantly we Pamplona Roger woni bukum and so we can hanom a esan se sadi we ta ko mu a onko hospital ntino ye orthodox for no omo encourage mu se mo befa because me no mu sia be afam na for 45 years me was 65 years but bia me ko bia metaka me say I'm 65 years I still enjoy sex because we show me so ye and me na for ni won be bia ye ti won hu we ni kran sori na anopɔ de adwonso lemon me de bia lemon e wo maduanem na me so anopa me breakfast e bia body am pese nye bebo yensensen ho eti bi want me ba kokwase ba yere ne ade e ba ye no na me di bi ma ro wa chiri nyina na me di grofo ba me chame no kan am say okay hwe me breakfast we dey aha ni me bua ma de no me yere de aba me office me se hwe na chini ni entama e ba no wadi kokwase ba yere no onso woro ho am say ade bi wo ho te say ayi say no eyi ntimu adwuma cleanse wo system no nyagobo obo nyime hye nwacha na intellectuals ne so intellectuals no o no deceive yen o no be yes asem no asem eni dance a ye twa asem no hu bi ne de dance ye hwese memete ya me common herbalist na omoko last month omoko ayi conference bi o South Africa me doctor no ba me change me to abonidin o me guchi e friend Dr. Nkoma yes oba me change aden I say Dr. Babu you were mentioned there no ko cancer way you were mentioned na me say mention as say o say ebodin say cancer we are the Ghana it is South Africa for December Ghana it you say your boy now put up data on some baba be sraw hospital I'm say oh no problem senior we are maybe we natural un mama to mo jemi 63,700 Ghana dollars 63,700 Ghana na me say na me na ba me ho kwan say de me nya no me hospital me tumi dia sayare na ba boa me ma ya put up data $63,000 kra me kwa ko fani eti wo the way a omu deceive mo me me herbal so e de no ko bo mi dio eti na ma bo doctor ni di no any baby o ya use because enya ntro na me twa oba me ho di 2 hours and say no hu me hospital ho e na me ne chat so e wo mayi so WhatsApp so ti o tumi di na o baby a akoso abrama na fe ya ma atiefo kwan na omomrem dog ya da wase Dr. Boaben ya ka honam kankan no ya tini mpani sense ye de wo ana se ye be fa no wate asefo asasi so na me ne ye binti date a enkrofo ka se de wo no I to say family bia diabetes and as high blood pressure running through the tia one say aduane kro no mudi omo nya won adwen so say tradition no obe veer off enti sa question obu say yes and no because instead anye true say ye wajin bia san say ho bonti no wo ba no ho so bebon ebi ho no ma ye wo akwala first day no de odware no wanware ni yi a ye wo stigma bia eka ye fresh nani a I din say ati no be ye free ho nti na ye ma me no ye wo wa first day no na dware ndie omo fa ni agoro no ka ho bi ene de san honam kankan nti the answer to your question is yes or no depending upon family ko I would deal with free mu no okay yasa to tene pani say obi ho na say nipa no wonu mu nsa bebre pa etimi so ema honam kankan
Insanity mean honam kankan. Excellent. No crepa because and sape ne ade a wono ma it doesn't go through the digestive procedure and protocol of validity. Wono mo say it gets through straight into your bloodstream. And it's wono mo say see an otumi abonu because the idea pass through the processor anka unya moyi. Of validity na I to say me can we TikTok ko o my optical and o mu di otibu borders I say I to say mo amosi mo ni amoko over the counter ko to eye drop be adigu ani bia no ma infection to your body me kind microphone o ko la hom say no kre na make because optician no anya de obeka kire because hom say time bia ni it goes through the process digestion start we enum until your wines something ade o mo break it aden down ko until once o di ade gu ani ha esi on achi I say script na obe check say bacteria say ma nipadua no no o mo gina say wa fa fence na chi esi on achi sa na eye until bacteria over the counter do bia odi gu ani bia eye bacteria and how the infection ade ma ho enya ade awani no ebe improve kura be sa back and unless samushe okromo anyina most of them about 80% na expire near the ahihye mo ensane de sana no so ye na o yes sana na adwuma ensane wo esa na nipa bia so a o liver ni o kidney enya adwuma ye bia betima ma honam kankan and lack of zinc so man honam kankan lack of zinc and so man honam zinc ne ye na wa hia zinc yenya wo nnuane mu especially yen atoso de ne side de enu mu yenya no dog obi say me ho bon me wo sent nanso mente empempi yete say o eni pass mesi no ho bon enso no ankasa de emi say che say onyanti onyanhu ye eno ho asem te say I know say a cohabitation no one na trache we used to ono ho nam kankan trache cohabitation ono na trache enti enya de ono be hye that bet wo de wo beti enti ebi wa ka kura na eno nwa say yes me moto obo na he ma me bi ene ne ba e ba me nchen na ma me no ho bon na kura no ho bon pa e chen ma me no akura no ho bon chen ma me no ho bon de ma me na kasa so je to mo say ne ba no ho bon da bi ono kasa ho bon okay nti ono be pedro and your papa de bon aha enti say ne kata hwene no obe bibia say kata hwene sa enti ye kombu na no enti ma me no enti na first question abusa me answer ne sa no ma me no say owo ye no na osa onim akola hwe enti ni sta ba ko na obedware akola no na onware ne yi ansa ma me de ma me no na akora so dware ye sen ya ubewu betimi ama dwale akora ma na ze insecurity ni pe ya de kra hwe so nyeni yi dog mami mu se we wo betimi ya kese bro so ana kese bro so tim de honam kanka ba betimi de aba she kese bro so de ade bia ni wiase ehu sin kese bro so betimi mo nya stroke kese bro so betimi mo nya diabetes kese bro so betimi increase bad cholesterol nti kese bro so de nya kura obesity ehu papa wiase cardiovascular problem wakoma ebetuma ma cardiomegaly wakoma be kese ti say yawa kese mo so enya kura nti wo se nipa bi atumi maintain ho kakra kese mo so de wetima nya stroke kura sesi ya enya nti wona kan de kese mo so nti wo say fact enya man e dos nti o kan de bi ba very true kese mo so etumi ma Abusua ya ne Dr. Boabin Buahin Foster, CEO at the Boabin Authentic Herbal Hospital, and a churching common, yani Dr. Edin Komo. Yabisa say, Edia na de honam kankan eba, Yabisa ni biya, Yama Hokana, Waba maybe an hour, Simbisabia Pese, or the Bama Doctor na Dr. Ayua no, enti Yambia Hamanin to me. Na for a Simbisa, Emma Doctor, na Dr. Ayua no. Ya number ni 0550055522 0550055522 ana so betimi afre 0551598321 0551598321 wa say Mr. Fabra na Dr. Eyiwa no din ba bia afrefi pacho Bobby yentie wa say Mr. pacho no me dey any say person so
Mimi de ni say no say ni no ba me take campaign of na ka me pen body found because we use line me use sa nyamani dia mo say ma why one but no say so ni no ba campaign ba you all right up and down there you ya te or say both top and down nyina doc yenya be ma ne kyerem say so no say ne hufu a enwi ba ne motua ma and not think and about 2 years na ekofem no crap because glance na me say omo produce when I'm can sweat no na bacteria are converting na breaking down into rotten egg smell no apocran no baby a otapie kese pie baby a enwo oh okay on say follicles follicles enti no cra say enwini ba and wetimi about it when ne dia na be advisable say enwini ya bia club no down okay na time bia so on lemon emeno okojari bia na on fa ni motuom say enso ho enso de enye na report mu nso ye ha o de lemon no bomu a no de twitwi ni motuom no mienum no okoja oyesa na fe owi mojanam a ontwe ne ho firim ebetimi ajai yo doc yeda say when you hello. Hello, good morning. Yes, sir. Udin baby Afrefi. My evangelist in the office, Kunta. Yenti wa say misa. That's na monosi ya osano affect osano. You are baby uko acid me too much e be affect osa. Want na obre. Unto na emi na katra. Doc Pacho na say misa no tie. Me say lemon e ya osa duro. Ghana for the ase umutrim say onum na o yem yoya. Na me say onum na yoya che say acid na o yem no e doso. Ba umie wani no mu a eso tia ekọ osa duro kese a ewo wiase. E ye lemon a odiagu half glass of warm water na wanom. Me maya baya intino me say I don't go a day with that lemon. Am I strong? You doc yada say hello when you I don't smart me and no smart so many yenti wa say misa can better misa doctor say eti akola mu wan say ye ba ye akola no sometimes I yetimi agro your forms are near this akoda no so timi ma kan so ba say bia obenyi edu edu no wan say hu bo no ti akola mu ye ti akola mu ye njale empe jale nti sa na udi anyi anu so betimi ma o hu abon you doc chem say ye koda berem ni empe adwade sa na ye de anyi no so timi ma enka eka ho ana say medical ka say enu nti na wo ba adwuma na akokodu fie no wasa adwa okura nkotu wala say so ati say because normal efifira ye tie no enye say efifira egya nyakopo o say do ni bibia medical ka say sa ekre no ye wa apokren ene wa ekre no ekre no dey produce no I don't say temu graduation I just say ekulu nipadua no awon me chene o temperature na me normal enti wako guru futuro kura dey wasa come to contact with a lot of bacteria and germs enti o say ka holo hunam nani na hunam nani ehuni sa maka just say a third kidney tokro di dem enti mo ni because to be form eko ye wo ebe ma infection enti there's no way so where the agro futuro mu I was already in futuro no kokoda. Doc yada say when you Hello. Why? Yeah, good morning. Yes, good morning. Yes, I would baby Afrefi. Tama. Yenti wa say misa. Me but Mr. Doctor say syphilis no one treating ya. A man can so many years in bacteria infection and acquire na ban and can it be both down and the top and even the mouth. The person want to go and kill himself. Ya de ben syphilis. Yeah. And no person ku ne ho. Me nku me ho. Obi ni da bi we di obi ni me be sit na. We sa no e wo say oba me nchen. We di ya de. Me ni easy. We di anu me ni because senior syphilis one etimi affect your brains. Sir, syphilis e wo so cha
ebedu ba bi no baka so rheumatism wa poso nyina na ya oya syphilis ba kono etumi affect yani syphilis ebetumi ma onya migraine utifa betumi ayo oya ntinya syphilis ewo be ma so cha sebe na ma ne kote yaketwa ampa syphilis ewo be ma so cha we no da empeja dabi ntina me dia yaketwa no ntina me dia yaketwa e ba to hwan nie Delani ma dela yenti ase bi se but my question is o se memo no musisu ba na motum ni radio fe min kuroni me ba no 11 years ma start experience sade no ba me dia me ye ni se imani isu ashes odiye na motum anka no wejare eye normal you doc yesempa say I ashes and so na make no so kan maka wa ha denti a enkola no start sa won so omuhu yi hu an say sa ayi apokrene no start ebra o say puberty entina akola no eye ne sa satan no start na chese doc honam kankan no hyase dedenne pa within sa period puberty yi na kitinkiti ye ba ho na yakekra no ye motuamu ne ye yi ho no sa dog asem honam kankan ye ke dog asem de weird kaka eba oba wo honam be ma wo honam na de ne to de bia na mema ne sabiu ekoba ne se honam kankan wo bi so anu odin sene enokre o mema ho ese ma ho simple because one every month bia a my discharge omunya o menses another form a cleansing my system nyina mema it take 120 days asana ya cleansing system no so say the menses a man nya no ye mema no yeso ye bi be take every 120 days aja me se be ma bi kura betimi a chance na otwe no nya ne na ye me no ya ade ne eno to kan obi ntina mema wuja ma no menses no mo ye no bo mpa you when ye agrabodi yenti ase misa me bi kan say alon so ye alon eri ko moto alom okay aja obi di alom aba alom de ye de ti ensuani ena me ade bia ye chemical bia mani nya ho enti me mpese alom no be come to contact with me body straight that be in the long run be harmful to the body enti ya kire enso ene lemon ni sa ni tomatoes ewo chen cry common chen alom no enko fa alom fanye bibia obeni alomi enu na hu say ye water sewage for omodity nsuo nani say no alom no entumi tinsuo nani because of galamsey nti they say wakope bi friend polymer enu na odity nsuo nani na polymer no so omo yusu a quantity de amount no essence nsuo nani pika ninti no omo yusu more so e wo effect woni padua no so doc ebeja na wakoya say me say twaton doc say ye te say nka e wo ye nua bi hu ye busuani bi hu a ye nka kire na ye nya ne sa obetuma ka kire no bet over very polite way no aka kire because ya de bia wo ka kire obi ana nipa na you offended when mu kra so ne ka kra so yodin because Africans no your gene be a friend S gene surface gene enti enti na ye nua kra ekoso a na ya no enti wo ka sasem na kire nua na ne S gene ne ye adwuma say I didn't know what to me kind of correct me. So what I say. And so ka o kan anka ye e be bo nipa no because you see the twasa bia no onim se na chi achia. Dr. Boaben anope be da say to safro by we chire kwan ene number. Yo, me pa chaw. Me wo Israel Junction e wakra. Israel Junction e ben Tabora Laje. Obefa ka ola pass be bia Las Palmas restaurant ni won nchen. O se wo ko Israel Junction. Afizona Macransan Road. Ubesi of my 7 taxi ni trotro de hold do na kasa ko Dr. Boaben kro Maka Street. Me de yarea ehu na me ye. No video so e wo evident pacho obi abetima ko Dr. Boaben Facebook ni TikTok pacho Boaben no is spelling capital BUABENG. BUABENG Boaben Dr. Boaben okwa abehu say Ghana for anya brain tumor brain cancer kwalebuso ntumi nye yare from ko India me tia maye omo ma testimony brain tumor brain cancer
but your media yare hu na meye te say oba onyem na 9 months na say akwara de na eba me ha bank card yeti akwara ne 10 so anya de se kan be kan oba na pese de se kan kan wa me ye ni easy me to me fibroid e man kwa me fibroid ama me ma 10 fibroid dura emu 8 e shrink ya no wa conceive e kro da obi 9 yesi e betwa eno na meye me da yare akese onye say diabetes ne ulcer ne sade ade de nkola me my hepatitis o de medical doctor bi abaka say hepatitis ye meko bi abaka say oboa my man no ye oil penny wotema wache me Chrysler I say oba me bagela ye friend Vanessa Dr. Vanessa ai boabin mini ho no use Chrysler no obi akọ me ho bi anim o wetie me sunim a black Chrysler or the chemi because of hepatitis me ye my koye ana fistula obi a uja ne nan kokobo ba moje ba me no na me meya monsisi abaka kwhwe sisi din uni di surgery he emema akwakoye sa surgery no na advisor on book am reading edi man say ye woloka bi hye ye to ho ye fe no sphincter loka on loka no makoma be 50 ne uni peduanum so hwe ye esophagus ya ansana be empty into your stomach ne bi da ye fe no esophageal sphincter nyakopon say okọ no mensan wachi tina katum usa asiri we yefum enti se wudi aduane fo pa junk food aduane a ya chache ne sa ne ma na isan trans fatty acid ni ade immunity emebue enti ubom se acid na we no afri ase na eboba asoro oho se manya heartburn manya sei enti sa de na ebi ese yeto ho eno na se bi eba ebia na waja wonan uwia na katum oho akwakoye ewo kesiem mi mo bi adin omba ye no na hwe ka esi o ma ni se doc we ye mamia ska bia wo babo bia na se and I say we uluma na ye o on the osaka I say eti oba o say mayibi ya bypass na de say na hospital dey so e border taso na hwe ka otimo second person so buy no on osaka nti ebu entumi kantom eti sabe ne toilet na jana ni nyina husu nyina nti oboda per 6 edu so e first so mra no na ma tiati obas doc me buy an ka unya hwe me ko change doc ya baba on the osaka kan we nyina o kan kire o on be petini nice say o bra ye be o surgery okokobo ye correct e be wie no na we nyina so o ye no susu aso esa wo so ba ko say we no down be ma no nya de be so doc number no my number is 0554 97 55 69 0554 97 55 69 Dr. Boabin akra happen na me wie kumase de ending of this year no mekoko buya no me baba o US osua heba yi obewie November ti ono besia akọ nti oba obehu structure esiwa obeka say grofo behu on say a hotel in fact Ohio University mamika we niampo esuma nipa miensa one professor one doctor and say obuobi Mr. Obuobi eyawe on by say on say monko doctor we Ghana monko research in fano on by eba news nyina enti menye obi a yedimisie ba cross band ni nyina de omutumi ye na metumi ye wo de yare bia na wo de be hospital say be surgery bia fabre Dr. Boabin me dama say me chia me krom achim apidafo nyina so bye bye Dr. Boabin bye bye adopedia Dr. bye bye Dr. bye bye Dr. adopedia da say tie ne Dr. Boabin na twetwe common Dr. Boa ne eniema hodo a ede enka eba nipadua Dr. say ye tawe na bebre ne yenjai excessive sex yes we tape ena bebre ye wompam ne yenjai doctor say momodi ase ye bedwade ye fa lemon ye di ehuduma ebra ye pese ye tie ehunamani no hana mrebe ma kwa ye dey maximum ndi ujumedi nbe ye fa seda ma mass buy omobo asika fam na seda no bi so nkoma mega cash lucky box no so be fa phone wadal star 426 star 8 na fa ho jim many thanks nkoma production team DJ Holy akoso Greeno Mr. Obobi wa je brani adaje tie enjumedi yesu da se akosu ahwan na wuchia no ye chiatie fu nyina ye beda doctor nso ase ebiem nso mi ame papa Apostle Solomon amede daddy mechiao pa Holy mechiao eframi kumika sai ho nyankopon ya adoma echena no pa no nsia ma ye nsia na ye mfa maximum ndi ujumedi emro ye da se no brani wadaje